to Kochi Brofo do one may be mo. Sanso and a Harima supermarket, Madame Harriet, and in you could hanage my 4 yam Harimat, one so a BMO Edia to Minamin Shamo, Papa and Nadia Moyama Yang, Akumacha Diano Yame and Shamu Yepa, Sanso and a Big Joe, Gary Marvin, Hospital, Nanimo, Kuchita, Sea Driver Samuhona, Yame on Shamu Yepa, Mobiemo, and the Atuo, fans of Maa Akos Day, and we Monshe Jumedie Maye, Maa Akos great family, Namo Shemaye, Abinajen, happy home, Ebusio, which Yampunyame and Shamunina, Sanso and a charity foundation, Minya Bema, Adriana Ba, and so and Yenuanum, Yawomo, and page in Sunina, when Yankrompo and Shramo, Namo Share at the Amaye, fans of Akumemun, Seminia Bema, Ebenezer, Namon so much share, Hopa, at the Amaye, Nebi Beer to me, Akosokama, Akoma Golden Ladies, Ma Joyce, Amsterdam, Yachamo, Sanso and a young millionaires, ladies, young millionaires ladies, a man of for Nikita, Pizarro, Nikita, Naja say a monso, Yadamwase, Namonso more share at the Amaye, Yame, on Shamu, ye papa, time your ball center, we are 1 month, 21st clinic, 1 year sciatica expert, Jagris fertility and natural clinic, and so, and the home of babies, Obani Sukwana Kwajiwadie, each charitable center, 1 and a demand comfort drew, your friend Burstman capsules, Ediaba, Sanso, and a Jemfike company limited, and the cafe was a talala, buy a ball center, every was a bando pay banker, say, Bra, I will pay no Casemu Yadiano, yen to free or enfamao, Piwak natural, yen the 3P garlic mixture, Dreno Abba, Charistic ventures near the Zahara, and Upano Abba, way any Mekwa would appear, one of Asoya, Joseph fashion, or no and a parment adding in Ademami Frigrada, adequacy fiada, and Unti Josie, Brunyano at Wum, Sansona, New Year, and also at Wumu, and Unti Majosi, and Pambo Nasia, Mo program Mobako, or Ma Ukuno, will be anta, dear Josie Besum, no apamana, kama, Ediama, oh, Kumase, Bamso, when he meets me there, sports, no, and the dish, and Mofre Josie fashion, I was 0243 433 465 0243 433 465 Afe Yamra Efiha na yani Yeraba Khadija Ali eni nkomo wase bema bi edino edinawu what wase bema bi edino edinawu enunti yenkwane yenkwatua yenuaba Khadija madam yamwa ha pachen ewie bema ben na so wedi wawu yentie o yo ebema bia oba am life mbedi mawu ye friend Smiler e driver ni din adodo no friend awo ni car ni twin ye friend mekowa pacha wo ye driver ni na mesono mekra nema efri stream na me nema edi na chi e bai nema no bai ne beyi nema no wogeso wo yi nema no ja nema no bi wom ekoduru Accra ampa me friend wo se me nema no bi aka di car ni mu na me kire ne se obede na me nsa aka nema no na o ka kire me se nema no de obenya obi ama na aton ama me no diskana send me you see you ampa onim nema no ma obi e ma ne tone nti nipa no wie no o ka kire me se nema no Akoma na nema no mu apro na nipa no ka so be send 500,000 ade ma CS can 50 cedis o ka say nipa no ensend man na ono na de from so no bae nipa no say ni sika no ma no ama ne frame say nipa na say ni 50 cedis no ade ama no na say ada meto na ema no ono wo bolega so oba me ma me na oto na ema ma no onfa na ema no ngum na onfa ntika sika no na me frame ma me ne bo ma na ma me ne say onfa na ema no na station hodo mu say saa no wote onfa ma ne mfa na ema no na me see you ono so na saatem no mo bebi a omo ka na ya de wono aye jeso besia ase na me sumiti afija ase enti o mane o frame ya ka kire me say enne no oba besia ase oba obechum abaye ho na emra o ka so obechum abaye ho nde saatem na ne mandi o sam say na mikuni edeni me besa no se me ka chense na mikunu yekusasi ni na o say ade na mesi na o yekusasi na me say problem kakra na e ba nti me ni hobby no see o nti oba besia sa no kre o chom bai efie na me kra na me se sika na odiba na sat no so nka chem se opeme o bai
me so me no aduane mani di odi wie okoi nti okobe se na watwe ko na watwe mienu na me so makwa yie a wo seneja ni me fie awra yere ama ne sa aka chem so wa ba besia ase a wo mo yard hon wotimi a obeba ye hon na me CEO anokre osabai obaye nso de wan kan chem so opemi na obisa me say me mesi ma wo mensa na me say obaye nso na nkola ntu ne wo menche na mba pe no akra no so senye onu na be nkola ne dia anko onjindi say ma wo mensa na me so mi ana mo wo mo e wo se mi kunu ni hode ba be ma ne de mi ana me ye de me ja no nyo ne Akoma FM na no o se sesi ano onu opemi na ni agye me ho na ni a ogye me ho ne say na mbisa na say wuni yere na o sa no kure o yere na ne yere no wo ware no be satin no o si 12 years ni oba na anwo na me say na wo ye de na hu se wonwo na o sa no kure oba ndike ko ware baby 4 years wa anwo na ono ko ware no wa anwo na ono asa ka chem so ono de owoba baako enti wo kirekire kwan a saaba no ofa so won ware nyina kire me na me see you o cheche de wo say oba no na oye takreda mate wo kwhia oba no wo be sirem kwan no so enti ofa ne say ne mpena enti ono fa oba no onim so oba no kra de enyem edru 3 years na ni yonko driver for no ko no mko hu maame no na maame no bisa ne say mahu smile Akoma FM enti o mbisa so mahu smile na o say o wen smile na ya adwesi ya do no anka say twinika na maame no ka kire say ne ba ni o na o kire say ne ba ni enti ampanso no de akire ko okohu oba no kwala no wa mbisa say hwan ba because hu kwala na o se no na msi o enti enkomodidiem okoi ama ne frame e wo phone so sesi ade so na osi humam na nigi me ho bema ne kwan a ankoba ye de oba ware na mso aware de anokre ewom se maja aware but nya ware saa na mepe isi amiti onkwala imense me na me shom obi ni hwefo bia me ya na me ye adwuma ahwe nkwala no e bia bema beba me life na obeda me anasa obeka kire me se wo ma no kom papa ntomo papa nka ma ye de ma fa go mu hu enhwo okay ono okache me so ene de oni problem na osabe na maka kire se entiwe se opese otomati se oni mitwe se na maka kire ne se mi de sa de ne de mani you because me nya akwala mi kunu ye my friend me 18 years nya afa na mi be fa obema mpna me ba no se beduru bebi a kwala nso oba ya mi ntimi ntia no wo ka kire me so oni de nye se mpna keke na opese ofa peme opemi ankasa na mso obi wo ho a obedada osa obenye wa wie no na wagya wasi ho wakatre me se odanyame na yira a wonni tisisi ai ada wo hia no one ga ne dai nto odai nso ogina aso ekonde ye ne ho ade e ma busiafo one de wonte sa na yira wone ne tisisi ya no wone ne tisisi ya first day na wo hia oba no wone ne dai wone ne dawie no koye ne ho ade nduru na wache no koye ne ho ade na msi ahokora na memfa bekuma kora ma no enti oyade ma mbehu se ma mbegini di because emre me gini di say me papa ekuma me papa ewoje so ne yiri kuma awoka no Akoma hospital onya adaje ba m ho twom be hwe me maame ne wo honom eyi 50 cities kra maame no enti ma maame ne dana ase ma maame ne badi timra na ombe tuba ne di kolare badi no ama me friend bona amane so me maame ne badi into no mbetu na wachiwe mu adeye sandi Akoma FM oba nso ma ye koy nti ye koy no papa mo bisa me say na Ebrahim so na me so anokre madam funu no ma me kuma wo doctor kura no obehwe no ka che say du so na me friend na me friend obeja me kwan obeja ho na papa mo kura ma na kunya tans mo ni di nkomo a say sesi ya ba ne se ya damfo no ne damfo no na damfo se sen ti ye de ye mpese ma damfo no se woni nipa no ba nanti no si nye se nanti na on be nanti obeware mi ankasa obeware wankasa Akoma ya mo no so ni atini ye pa okay si yo enti ahon na papa ne edi me ho adanse kire ne se ewo m se majam kunu na ono omo adi me ho adanse sana mesetie kese omu nim sana mesetie pa so ba ware media ye ntem na ye de ye ma ware ono kura ka kire me se se mama kwan de a ye kakra bi enti media nye se kakra bi na oye ne kura ne be ha me enti me am sa adwi me trim se si aya metuwe eni pai
me shedam nim nipa bia enka ono ho na me nim ni kire kwai bia wo de me twi aware no so kakra na me ka kire so aware ne de mbe ware mu but me yamia ya dum me small prota me si mi fie kakra isi ankola me sa be ma wo mba wo nti wo ware me se si ya wo ntimi nko hide an mame haye man kwala no nti ma me wie me de na ende nkwala no wo baby atia na wo de baby a wo de me ko bia se ma no see nti na hwa me huna nti ono won twempra kopim se obewie wo dan na ansa wawa wo oh na dan kwa na nka bia sa but na me pese me huna adwe sa na wo sitie nti na me sa asam na baaye nti na ne da na wo ne na wo hwe na adwe won man da na me boa wo hwe na adwe ni nyina na ono da won me dai wo hwe na adwe na wo hwe ni suban no wo hwe se de ositie no so ye be ma ye wa na eyeye no na wo ne da na wo ne da no na wo hwe wo bi adwe ni a sen ye woni ni to na mo kom animu wo ne na me hwe wa adwe me nkwa ware me ene me ntwempra na me hwe wa adwe ne me na me ti ase okay se be ya me hu sa na ositie enti ne na me de ne se me ma hye be ma no so opeme na me se me study no a then Mr. Dinu wa bra menene na Mr. Dinu wa bra menene dade eni onkwan me wa de brako because ono me dana menye mu a eno me yende ahụ ade ende me ma ne kwan Akoma FM se o ma ne ye me ho ade me ma ne kwan se o ye me ho ade but me ma no enti na me pese me ye de me wie mbe bi na nkwara no kotrema na se be ya nkwala no me ye se ma ware me ho akire me na nkwala na akoye basa eni nti yesa na me pene se me se ma pene na me bo esa ware ne de opene ba na pese o hwe ne suban kakra na ntentem so na wo pe no ntentem so na wo pe no ntina me se minim se sana papa yi se pe ntentem mi hyeda nim obi a bisa na akire kwan afiri nti eni ni so ne da Kadija eni so ne da because obi a wo hwe no de me hwe wo suban me study wo suban enu nti why you ready so be ware me but me se me ware me ma me hwe wo suban but na me ne wo da woni ne da na mo yisu condom mo yisu condom o tu free me ne ho ba o tu free okay yankwe to aso nti na wo hwe ne suban enti enam so ma ne be ka che me say car na wo twi no Akoma FM da bia program ho nti opese ma wa no so kakra opese kope car foforo okay nti wa hu say omo de cars ni bia abegu wo kire me baby omo de cars na agu nti opese kope car foforo na okay no se mbetimi a memmoa ne sika na onkoma ti woni bi na sebe yo banya car no so ntentem so ampa mampupumuti me ka che so mate me man bi ene krampo de oji 20 million oji 20 million e de koye car no koye ne car no enti ewo ma na ofre me na car no emre na oye sa ko na car dada na wotwini ase into onam say na ndida we nu so da wo ko si yado na ma sika na oje me no wan kan kire me say car no tumpo a wo ka kire me say sika akoloko bank na sika ne de enta sika no koloko bank obi a wo so pe car to na adamfu bi ama no ko gina ama ne je bosia ekoto car no obi a wan fa sika na ama na mo loku ne sika azaman enti na ba chi mensa de wonim so mbe bie bank na de ama no ama na ko yi ne sika na odi sika abrem na msi yo enti ewo ma embe na o se o omo ko chi papa no kura omo nya ne ye de enchi no na msi yo enti ewo ma car no no ana o frame wo se si ai car wura na se sa adie we anase djuma wo ye car no mimi ntua bi no ontua bi car wura na se wo tua bi na car wura wani mo also ono no ntua bi ono driver ni ntua bi no ntua ono car wura na so ntua bi yes o man waji 3.5 o diska no me ho ado no de sika man sa fato no wajini kakaka na o mam sika bia but enam say anukre na odi machi ko mbuse for misuma gitum se meware no me se me ko na onu ntimi nya ka ne de ompie na se betima aware ya na ya yere ya tina abom enti woji misika ne sa bedru baby enukra mponu achimponu ne yere ebekosirem ne yere say Khadija
me yere omanya ye obekosiro oma frɛ me sɛ me force na me yere mbra nti enam sɛ car no enye adwuma bi miniska o nti wo sika ma bi na me fa ma ne yede enfor ka anko nti enche bank no mbe bi atu no ma yi sika ama okay na me si ene kura na me pese me ma oya me pese me ma na me ka che so ko mo ba ma no wura nti wo gi sika Akoma na yere ko mo ba ma no wura no baby a me se ni sika enti ko papa bra no ho tell say me see o ma usika eno so man say 5 million no so pese me na me ni bi okay me man 5 million ope ska ma na yere dia ko aye ne yira na wo ka chem say wo ya baba wa me ma brewa ho na oji sika no udi ye bebo me ma brewa no ho na oji sika no ma ne yira baba wa ko srem Akoma 87.9 FM Pacho Bra Facebook live na be share ma ye ko srem no wo se ne yire no anya so wo se ne yire ko fa ampena mebe otobo enti wo ji sika wo ho 5 million ede ma na yire so fa kwa yi yes o so ne yire amane se mimi sika na o jaye de ade amane enti na ne yire ni so wo mpena o ne yire no ba ma ne ba ne yire na kasada oh ma ne yire na kasada okay ena ma asama mi kai enam se me pentro nti me ka nukure ewom onu ansa asama mi kan so onu asu nim se anokure kan na me ka ma trans mi na me band man de call woman wa frame me Khadija ene de me ndidi yo hwe nim bottom send 50 cedis ma me enti oya na o ka che me say e man kwala na nti enti dakro o me oya sa na madam aniku o me ma me phone no problem me man volume Akoma FM o se ma ada na da small fra o se e ma yenti enti man volume na me nti de woka na o se o misra o won kwala na nche na me si da bi Akoma FM misra ma send me 50 cedis na me pesika kakra de atodua na de didi na me ye ma anka hwe na me se kwara nji ko se na ma se kwara na se ma na be ma o se wo pe no ogigi usikede se be ma wo se wo pe onwo asema ma ne ka kire wo ogigi usikede wo nye wo ma ne ka kire wo ma no ma di mfie sen me ba pe ni afi na wo 60 wo ne wo form nti se wo ma fidie na wo nya 60 wo ba pa ni anya si bra wo nim kakra na me tiri asem ni ye na wo nya 60 o SS1 o ba pa ni anya 16 o wa SS1 na wo ofie wo ma ne sen o mo ye 3 na de oto so anya sen e wo 13 ko 14 e wo 13 ko 14 na de otwa to sen enti wo ma no mom na omum ye san nyina na wo fie ana penyin na e wo me nchen ti penyin ni 60 years wono na ka kire wo sa be ma wo so obeware wono ogigi wo hosika die wo ye de onye wo de we hu no sika na wo pe Akoma FM na me se sa na wo si afero ka kire wi e ka kire se ma enka nchire nu wo yo na me si yo mate na sa to kura wagigi sika ni kura akwa ni mu enti me wo ha na owie ya ka na odika no be pie na konkonsafo ko kire ka kire ne ka ona ne se o ya kromfo obewie ka ne nema nyina aton ama ka ona ne se o mfa ka ne mani bi ka na ogis ka wo ko ye ho adwuma no enti a kire o frame kra na ni kra o se e ka su ne wansu konkonsafo ka kire ka ona ne se e ma ne ka fa ka ne ma no 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 so ne driving license ayira into driver license na yira no de photocopy e ko kire ka ona se nye photocopy no ope no ka che se oni sika okokoye license no e ma me ka kire ne se me de minister no obi sika wo me nchen license wo ko reserve se o si 4 million na me se na ama ana wa kokoye de aye se be ya wo be pie na wo pe me sika ye de ama me na sisi ya de me ho kire me no se yo bompae mitimi pie busum wem dia o de busum bia kra menya bi kra mitimi 5 million ebeti na msi yo nti wo send on pa kwese ka ne koma ba ma no me send sika na ma no no see you ya enti wo ma me say dakro me wo ho wo fra me so oyare o fie na me see you enti oyare o fie ni no obisa say o ka chem say ne wo ndidi ye na me say wo ndidi o say na me say wo so fie na me say me ba ho enti o direct me ma me ba fie o me ko me na me tu me bottom mimi am ya ho ho am ko no ho ayi so enso kura wa nya bia me ma no me na metu mboto ngis ka ma no ko tod ma na mo ko tod duane bra ni die enti odi duane wie ya me ba be ko no no ka chep se so bi wa nim wo se ma to ne ma wo sto mo ma nyi Akoma FM wa ko free yes na metu mboto na sa ma se won fa nko twia na me ko na ma ni punu a wo dam kura safwa ye di tupunum no
me safo na do mpunum sesi a omoti we ene na yere to ai me safo no be hia me kura na o ka che me say fie de kura ye ne dia me ko ho na me ko hu say fie na nya de da o haye but na me pese me hu say enye ne sika me ye de enti na me di na achi do na me do na keke fie na wa ko ha enti mo no wa ka che o sa ne dia ka che me say ne dia wo to fie wura je fie na fa enti me ko duru ho na me hu say fie de kura no anya ne dia woko han ko no de me se da kro me wo ho a me wo market na o frɛ me kadija no me se na wo se me pesika ko yi mi tuo mi tiafu o pesika ko edan ko yi ni ti odi ko yi ni ti enti o ka sa na me phone so sika na me se ni 26 man wo se ade na wo se ni 26 man mame me sister na say me si ma me sika ma me ana na me se me kura po se nya wo ko sister mo se wo de me ka wo ji me sika me kura me mbo mama na kura se wo ye de wo ji me sika da enti o ye so na sika no obo ne bra ma no na me ye de na me boa na ho kire bi a wo kom na mra na be ma we ne yinu ko osire ma wo ye sa de no ma o ma me nda wo anaji 12 o'clock ro be frɛ me no aye dey wo frɛ me so dey ai na sisi ade mitimi nda o ba leader so no wo enti me so no me ade be chi ma 3 na ma so na ma kwa market na ma so enti se me so kwa market no ofre na me se mo kwa market na o se wo kɔ no wa ankra me mebo o se won to me na anadwo no na o se ye ne dan na me pese ni se adwendwe na da no so ade adwendwe na da no so se ne yere na akɔ side ma akɔ obi akɔ di no o se obi akɔ ye dan ko di ne yere no o ne yire no so akɔ yi aba no wo obi akɔ sampa mu ama no obi akɔ luri mama no so hum saham obi di aye adwuma ada ne be ma nya adwuma sana ne be ma de se me nche na ye adwuma bia ne ye nche na ye adwuma o ne nche oba ye adwuma pa ho no e ba adwuma oba sesi a wo ka kire so ya baba wa me se o wo se oba won chen no ne be ma no ye adwuma wa ne tire na attitude sika man die no o enya ni ntira o wunyi ni so obo adwuma correct de ma o da bi akadwuma correct de se bi me na se ka mi kunu ameja na kama anja no o na ye o ye adwuma chen no mi kunu ameja na kama anja no ma me ba ukura wo de wo ka te me bi se wo kunu na wo ja no no wo no bo adwuma pa chen Somalia ho oh na ne bi no na Somalia ye ma wa na miska no ye ma no wa bro wo yire no nkwa de yire wo nkwa ji bi na wo ye ma no e de ade na na wo ho nye se bibia ene won ho but se no odi machi ba fie se na osimi di nkomo ko mabusie ho ne ho brase ne kasa no se bi na menim se obetima be na onba so asa na on me mma no esi ye no kese na me afa ne se ayo obi a se bi nye sika mu obetima mama sindwie amama ye de mama chisu ye ha me bra me life a me wo woni wo krunja ye ne nyanse yansa na adwuma de wo koshia Somalia meko wa Akoma FM min kunu jaye no de peja wo tikakra e fa kunu jaye fan se e ko 6 years ne be 4 years e na wo de shia no no okay wo fa be ma wo kunu jaye no wo fa be ma sa wo be shia meko wa da bi wo tena ho a metina ho na be ma bi e wo life oba ne be na oni ha o kwanto na I am classmate me collaborate kro no de na me ne na eko school na opeme anti but aware ntemi me ware na me wo 18 years wan ware me nti enam say sa ware ebegu no ono woni ha but o mama ka che mama ka che say me me kunu ware na ayede agu na me da sofi but no ofre me so opeme me ban be ko school kra o se ni sika mama but ono no de nta me ji ma adu fu se na ase tama ya no o hye me say wo ba no tam no dura oma na madu se sisi a minim tam obeba wo so ya na wote wa body no be firewood ya na ho keka ho anya aho na keka me madu se yes Akoma FM be ma na wonu na ngo ba na odo san ya fa so bia ni so because ne breast san fa so bia ni so kola na ya japade ya de ediwo mu anim okay madu se bia tem obeba no se bi ade side na time okay Akoma 87.9 F makoma mu nsam jumade no de ema wo no ene ya wada 30th December na ye bomode ase ye befre Somalia mekowa sa na ne guy name no ye fe ne mekowa na je sa mpa se obekowa mpa enu nti ye gusu da ye fre Somalia mekowa na ye ne de komato ni first clinic esi ateka expert mesro bomode aneko na se ateka yade ye ntutu ase fa nkora 2022 mu na se ateka yade de eya ba asa wu nsa wo tra se unso wo sori unsa wo da na che se wo to asere ji rim sa fa na bro mu sa ekosu na
watching was an which you be a enye sciatica expert 21st clinic tutumika manama to corona doctor for him before no wamu to asia ma ye sciatica no kra to nchania yade bia enne etete won ha wo amwa wie samwa kone aduro no wode woni a kire wa ya doctor for ni tutu yade ni na ase na 21st canteen so de 7 am pepepe fufuo ni adwene kwan emode banku na je se bibia aye ready enka ye wodome market video den mo kumasi ya wo ba ye wo ehwa overseas se wo tra alpha radio so nyane tachima go so eni se hwe e wonyina 21st clinic ye offer 0540 311 311 0540 311 311 anti kalija yanko se ni ya hwe unu se Somalia agije usika oguso jeje yento aswe yo ba weni mukakama me emfa wuti nto akonya no so yedi nkomo enti ebeye Akoma FM na ka no odi saase di adwuma okay na me ka che so o ye de rade ase se watima eden apie no see you Akoma FM enti ahwa wo ma me kapre eno kura mpo de ma mfra no kura mbesa no beye o yusuka be busmen na me ma me yare ma mo de ma me ko tu boku hospital enti o mo ko no mo antibi no mo de ne ko bole ma me so me na me ye de ba pay ni okay mo fresh nka me mra embe hwe me ma na obi antini che ka chire no so mo sosa okay enti o mo frem na me friend se ka chire ne say oh me paache wo sisi am ma me yare no ayede ti yesi memra nto miniska nti wo ska aya sen misika na me yere me nkwohwe me maame no wo si yo hello mekowa ya maame ye gaba na adin bekowa me da obako bia me do bako sawo no mate ene me ye yire di nti me ye yire di aya na adin mekowa dawroma bo hoai me bro me ho na ayi Khadija so nim Khadija menim ne pa me hwe mompo oh wo hwa ye wo no me ma se na ya na me yada mu no wo so wo hwa ye pa na aden na wo mpe Khadija no agigi na dia se wayi no ba kwa hwa ne nsai maame Khadija no yo ba bia me pe okay oyo ba bia oye bofo ne tena abetuma boama but me be pa ni na mkatro se mo yire unim se mo yire dada Monsieur Makwa Mitio a chire no bia wo de ba no pese me jam yire na me wara no enso me yire da me na tena che be te ko 2 days me da be jam yire na ma wara enu na chini bibia ni a diabo ana nyam tua ka ana be si ntumi hwan de kono anya de ayede ebeboa me endu ka kleti sika sika o mo 50 million ntumi ntua mo ena mso okay metua me no ka se si ai mo 10 million o ham pesa me de mano ma bobo ska 10 million kwa ka me be sia na man won so na data na se ma dikan sia na man kura se mes 10 million man na na jo won so na data so sa ina mbaya a chire kura me da sa na me te se mo kasa okay yankwai and man me de me ne sika o mo be 50 million me sika ne metua ma kama share 10 million kura ma na ne se me te se wo de metua to won so na WhatsApp data na se man kasan tre no mu se me share 10 million ma na why obeso WhatsApp data ne 10 million dey definitely we abeje na fe ye dey ato na wachiachi ade aka ne nyina da na emo ma mimi sa say woni Khadija etra ye no boni ban pan wodi ye wo because and sika wo hoyi minim sa wo je ne kakra na meboa yes sir okay na woni ne tra be say mfia na aboso be say oh enru afe wonu ni sika be 5000 na abedi ho wo su sika dodo say ne kodi ne ho and the sika kodi ne ho de amenkan is a year the scammer ba ye count Khadija sitra woni otra Khadija sitra woni otra ye nyina no wo kapra ma ne ho da gesa wo be fie bia ne man 10 cities na de ahye wo mo nsem ba se wo mani sika de da wo amani bi mama me da na se won me teme konskura won di bi da yan fa nsa na Khadija no hwe wo no hwe sanse wa to de na wo to ma da wo no hwe on to hwe ma da okay me ba mami ni kai mi sa sem wo ya sa Khadija be ebebem ebra Khadija ni edi nkomo no waka sem bi no kosem na eha ye nyina edi asem na aka fa wo yire ho kire Khadija bra wo kofe no
Okay. Adi asam na wo kafa wo yire ho e kire Kadija e bra wo kope no. Meko wa mitie o. Sisi ano se ade a me ka kire ne se mo wo yire betembe ware na ka ho sa na me ka kire no. Wo se wo yire ye dan because emema ba asamo ya masade na ka mo kope ba mo hwe so nkope mo se mo yire de kire wo ba no mo kwa kope no. Enu ti me pesa wo ka ne wo ka kire Kadija fa wo yire ho no. Okay, me ka kire ne se me ware me yire no me na ye 12 years na yan wo e. Nti so ba wo ama me ware no. Ano na me ka kire no. Wan ka se oba me bia kwa fire. Ano no de. Me nka bibi sa nkire no. Me pa cho se de na wuyi ma no ka obeka eno ne de meme ansa na ko ka se wo ka hwe nkire no. E de asem na aka fa wo yire ho ya oba wo se wo ne natena for so many years. E de asem na aka fa ne ho kire Kadija. Meko wa metie o. No de mame. Mene me yire ho asa de. Ya fire non bunje. Na wasa ma ne ka wutrim. Na wasa ma ne ka wutrim san ye fa no to chen dia. Na wasa ma ne ka wutrim Kadija dia asem no ka fa na yire ne ho kire wo me pe no kure. Asem o ka fa na yire no kire me de edoso anka me mfa mba but obe kire me se me pese wo ja na yire no. Enti ba me hu se wo yire me nim no. Minim wo yersa na wasitie minim sa na adwuma ade asam no ka fa na yire ho kire wo be pa me no wo ka no kura kire wo ka kire me se wo yire o si na se record no so si wa twa na ntwefo me kire ma ade no ka fa age se wo twantro enti me pentro twa enti me sra ade no ka ye wo ka kire me se ondo wo be pa me foforo de yesa asam no wo ka kire me se na yire de wo shia no dad na wo shia no wo gina so ye ne ho ade because me pese obe ba ade asam no ka fa na yire ya kire no me ye twantro kire me we ya kire no wo sem ka kire so o me 5 million man yire ko srem ni yire ko srem no na o sem mbe ma menu akofa na yire no aye no kre ama na akoya amambre aye no kre Mama efe ma Akos ye ni aye no kre ma pete one aka me obi fa me ro srem ka wo ka che Kadija se wo yire ko esremu so wo kwa ye no mema mienu akofa no amom akotwa gyan ayamamre ebua ma adana okokoto odai no ofra me ka che so wo so be ba mema ne ma na me se ni 4 million wo se ni 4 million ma e ma ne se o fa ko ko bra me beto ma ko ni ne se na be se be achina no be ba o amre na odini yire no ko esremu so obi na adi no ko ye ma amre me pesa mi ohun se o ka che me se ne yire me pesa opam ne yire na me kire se me ni wo yire ho asem do be da mitirima be ka bi ebe sa be ye ohini wo na o ka kire me se nya wo na ka che se me ni mo yire na ma hu se na wo yire se tie okay eti wo no enkomo a wo di fa wo yire ho kire wo girlfriend wo hu meko wa Mama efe me se Maa Akos ni me pa cha tie di ni ye Maa Akos ni one day ne de na wo ti ho na mo no ya ni sikere na wo hia ayi yakase Somala wonu se mami wo kono so ko bu ni kwase a me ya ma ju so bu kwase me do nya me se na me pen pa bet me du abore ne kase na ma me ja ni so kopim da pen na wonu se wo peduabo asia na me ne try no asia kra no me kase so ma me ko ye no ho ade ba de bi nya me pia ka me be ya ho ade na ya se de bi a me be da ho ela me se Islam so ya kira se me ya ho ade a me ma da ho okay no se de bia beda ne fie homo a ai busa so bitma boru dia obo no dia so se ka de bia me meda no obo se be ka cho so ho yode manka Kadija ma wo nyo ho de wo se de bia wo meda ho ma ade ono entro bi no obe so wo twa de jeje ne ho ne me no se me pesa obe be ma na me pa wo ye na wo ne tie no otimi for 5 na ade ntam nko fa be ma afofro wonya daje mbeda se na wonyan wo ye me ho ade be ma ko fa be ma afofro enye me ho na e me de na de bia na so meda wo de mo obua o meda me mimi ono anke so tumba ho ma he mi nda fi ma de antimi wo o market o pese de bia me beda na ho ana me wase wo betu ya bo wo bia se wo ka je se de bia me da ho ana da be na me ka che se beda ya ne bresam nya se de me obua ma mi so wa ne so obua mi do yankopo ne hu na ye me wa feli na wo ye obua mi do yankopo se he be ma wo ye me ho ade wo ye na wo ye ne ho ade no wo ko sem o si wo so o ko sem tie de wo ka na yi na no
You understand me no mere sa won kan sa wo de bossa me no me no. Me odi se wasabo se meja wa ma no wose bossa mu ni me. Me say ka sa go bia me ba don na member enu tre dan kasa na wona mo ha kasa nya sa bossa me no me no. Se si aro me no wo be ni na ye kuntu abuo e wo Nyankopɔ nkyɛn. Se me ka kyerɛ se de bia bedam ho Nyankopɔ entua meka se me nsuma anka wo ka tue wo Nyankopɔ ho bebre wo ayi mekɔ wa wo nyi ni se wo ba se wo gu obeye ni mo ase keke mo entina me so mo bodi na se wa bo fe no ano no aya de na mama member ho ntina dan me ne ntokwa no member ho ma ja ho ko ntina me ne ntokwa na oh se ayi ntokwa yi apepe so afa me sika ma me ne se wo nkɔ dan ho enti a wo no emmo sa pepe na adan na be ma wo akɔ hye wo ba na da bia wo na akɔ dan ho na ma oba ne meda wo fie bie mekɔ wa ya man adan na wako hia wo ba wo dim so wo pɛ no wo dɔ no be wa no me hunu ye nka oba no ne ba ma fie nya be ma na kɔdo oba fie adan na ama ne ma fie asa me do nim se mo yere me na me yere na tindu ndum ma me nkyɛn anya na wa adan wa han adan ma no na ne na kɔdem be ma bia wo ye opportunist e na dida ma fie me ka se me han dan ma na me ye no ha do ka se ma me ye no ha de sisi a o we sini dan ji so o sini dan we na no dia wo no aka ye kura and the oka de meka wonu aka ma me ka che de se oba de wo study be ma e wo se ne me study wa me study enya me study be di me na me study wa no de ya study hunu na wo ka oba ka be wa ne pa ana na wo de na jiji wa ni kaka o yiri ni wa ka me wa ne pa but na ne kasa ene ma me ye me jaye na me bi sa prepare na wo se na no kasa nye bra me hunu no mukasa na me stop ya me nko obi mu o say me na me be prepare because wo obey kwankwa fa so a woni ni san ye no e me say ye buapa lie bi na ye me ne ma aka mu mayi maja bi wo mu na me de bafie enye sa na wo de fa ho hia no enye sa na akwaba so wonu na kire mu sa akwaba so na me ayi sa kwan na so ne ma ka me kam na me to mu kwatra ayi sa kwan na so me pacho na woni no ye adwuma dada baby okay winyi ni san wo hunu so obayi bo ne ho modin ti no aho no na wo hye da pa kwan a wo de beben kadija okay o so oba bi obo no ho modin bi o so wo ne bo bra eboa but actually no me say the way na for na eboa me tina me twem ho ntem me kadija ma oboa achire no obeye say me say ado from ka say me send 1 million odi ni bank malinga bi kwata kura de ma na ko sign paper say we wetin sika ma no enti achire no o sa pesika ni biom na me ma no na me so de enta me ma ni sika ni say be ma me ma boa wo say wo ka na tu di aduma me ma me yare me frɛ say ma me sika nya bo sika wo me sika me ko he ma me na papa wa nya sika tempe so sa o frɛ me say ni bra bi o ka tell bra bi say 110 million no fa ma me na 10 million na mba to bo to ti asem na wo ka no wo so nyi sika ben me jiska on ho but man ka se me jiska on ho ko ma tu na me ko ya ka no ni ka no ni ska ko to ka na ye ho aduma this is it what no with this kind of man I just smile enti ni una wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ wo ka da wo tun aye da de bia wo kwa eja wo kwam na wo pesika so baila janeti dia wa kan because enti no obey betwa ntrago so tira no kwaya wo fa so this kind of man I just smile me pa cha wo kwa na we driver ni a wo fa me nema na na wo nema me nema firi sire me ba ayi so mama me kasa do brebe me pese me kasa fon do brebe ni sikare na wa ya ni ya mesa ne 10 million na mam o ba send 10 million se ni sikasa na wa ho isi a ni sikana wa mo ho no me calculate abaya 48 daddy na one crack as 5,000 asase na fe wo sa calculate as at so be 5,000 but enduru 5,000 48 no oba no cross wo ka cha 7,000 here 7,000 and why what it so dia be do some purpose one for the cheap mbrana one for the cheap 7,000 okay na so many ebra wo jiji sika na free no and aden one ka cha some monsen sign ma me say
scale one more 48 million. Ebra wuji de uka so one for receipt mra no. Ebra wuji oba woni natena. Se woba no mom kwa wo be ma na nka so oba na gigi wadia. Wo be ma ni mom wa gigi bedi. Ayi mekwa wa. Wo ye kwase abunu be ma me ka jo plane. Mama. Oh yes. We kwase abunu. Oh we ye kwase abunu be ma me ka jo. Wo sheda so obetwetwe wo be ye di. Ma na me a oka say wo sheda se wo obegigi wo be ye di keke. Wo fa ni konkosi ba bia. Wonim. Wo yire wo mepa wo nyine chen ayi Kadija na wo no chen. Wono no chen. Wono chen. Etu ko fa sugar mommy wo hunu. So ma ayi meko wa etu ko fa sugar mommy. Wo hunu se oba no wo ye be ma. E na wo fa akwan bi so de be no. E na wo fa akwan bi so de gigi ni sika di ye. Because wo chen no. Wo yire chen wo be ya na se wo be chen wo yire. Akoma FM. O chen me na me yire nyina. Wo chen wo de wo yire nyina. Enti die be pa na wo hu no oba yi hu a. Wo ba wo chen no. Wo yire chen wo chen wo yire. E die na hu no wo no a. Wo twe be no sa no. Meko wa mi bisa wo die na wo hu ne Kadija ho. Mama. Ye. Mu be bia mi tim. Nipa no aba o se ne sika na hia wa hia. Ana nya sa. Sika ne die hia. Na mom no de akwanya wo fa so treat wo ba no so. Se de bia wo hwe ye de bia wo tie ye. Enu wonim se wo bi ba no ase me me kunu hwe me ba. Na yanka che be ma ni tie ni sika ma ye hwehwe. Me na wo tie. Ye hwehwe o de me fa so no kam ga se me ka me me ntimi. Na yanka eso me na de na wa ba. Sa wo wa fa na wo de no wa ba. Papa mu ka. What do we know you quadro so papa mu come here no near who ni papa ni awo papa mu come here who ni papa ni awo okay untimi nyi ni pato me pa ayi so ma la gira so ma me na me mo voice be ncho sa wo na wo ye ma no a na kire me mo die enti a wo ye sa voice ne ma no tie me pa gira so na tie play ma me me pacho ai technicians le momra mo mame ya play nti me pacho okay ya play ania meko wa oye de Maa Kadija are ho pa ne yentie bi boboa na meko hu ya se me ya yifrose adwo na oye me mpena amene ne te ho aka wo setana Akoma FM. oye me mpena amene te ho so Akoma obi akodina bo ena me se me pe no ena me do na amene ne te o problem ne sei unim se wo diri so na so wan faso cha me de ntina won san kodina tina odimachi maame o sika no enuru bosommi no me de o sika no na ba ma nyame adom a edi ko Friday mesen 10 million ma na nesi ukin so de hono so mesen na ma na jasa enima no onye nyame o onye nyame FM. adua no yihu fe mfa ho nto no ma ye no hado ya mfa ho nto no wo ya baya obi asu ni ha won fomoda so no akodi no kra obi anu ha won fomoda Akoma ndo ka sa wani ju ubi ni dada no ho asa kokofa na me de ende me nya nsi hoda so ye me mpena so ye me dien ma ye no ho ade atue na ntue nnan anya se ye me wo ye mpena amene nete enti juno na jawu kwose sam na wudi na aware nya ba force penso nya force usuban bonu ntina ma me jawo anya se bi nka me pe me ka pe baba usuban de bia nya mbe pio ka no be bi no be fara no be tuma tena sa de bia temdie no ube tuma se be maso ana se be maso untimi se be maso untimi se maso kiti la untimi endo ba sisa zuban no wanya be ma na waro enya sanso asakofo okunu no na jam life mame jam life no usika me de mame fan chance bia ma me to an chance na bisika na da ma me fan chance ma na msika kora be do nchan na je jimi na auto of that's one
Okay, mekowa Akoma FM. Mama. me pacho wasi ade bi so na eno no mi hiansa subai no awo kasa obey subai ni subai no yi ba ko bi edi kire me ye nto aso. Mama, adena wo sen na mama ansana me kasa no me pese me nkire o mu de wo kan ansana me kasa san Me da se kire me mo. Asa de we am dinete kura ayam yakura se ade tafi phone so. Wo se na me se me yiri me pena na amane na tia me se me ye no ho ada me se ma ye no ho ade no kura no. Se me se me bu no. Wono na wonni mfaso ma me no kura na wonni nam ne nam no. Se no kura me pena. Ene wa bo bra we am me nam fa me bo bra bia en sama wa kan ma gleti me do yam se do kan no shi me pa ena me replace man won ka bia me kem se on ka bia me tini replace sa do kan na ma me replace sa wan ka bia antia me ka me replace pa ba bi me data free me phone so. Oh, okay, yeah ji say yeah nim so na di kadima no no kan bi kira na kan bi kira na ya je na dia no so no na ya audio no Ai enti ya pa dia wono kan ye no ansa wo keka bi ache ne atumi ate enkomodie no ase no adan na wo do wo yere na wo ne wo yere tie na wo kwa akwafa ba foforo wo yere chi mi bisa wo yere timi ye dia wo pa bia ma wo yere ya akono yere wo ye bibia ma wo wiase ade na wo hu ne mame ya ukogya wo yere baba wa ho na wo kwafa wo bia ne ba go. Oh, say a Muslim for a utun waramiansa, and piano there, and yai. Enti na wa ye krado so obewa no. San papa. Na wo yire no o yire ba ko no wo no me pacho wo. Before wo ba bewa no wo jiji ni sika di bebrebe se ansa wo wa no. Ye hu. Wo jiji ni sika di bebrebe se ansa wo wa no. Oh, I don't know the American cry and Andrew was some American hard. Ono de na ni suban ye che we wa hunu. On the yes as suban. Ni suban ye a chance ayi Khadija no na mpesa mi. And then was otra ne ho. Ma Na was otra ne ho. Ma Yes. se o si bi suban nya o won kwala ba ko fo o mu nyina ma am nso ye fo o mu nso e me de na enya na wanwa na ba ko fo no ni ye na chi o pa me nu o mu wo be ya ne ma me ina odika wu me na nsa na ni yere na aba o mu nso me na me suban nya na wanwa me o mu nso e won kan kire ye. Okay, obi say question o. Omo wa hefa. Omo wa hefa. Omo. Me no omu di. Ha? Omo wa he. Abo mu di. Ba ko e friend Zelia. O ma me no Aisha ne ba e friend Zelia. Ene de to simenu. E friend Jaliru. Na de to sumensa. Ye friend Abdallah. Na doctor Sinai ye friend Baba. Bobo. Ayi wa bobo jere wo so. Omo bobo mo di ni amini Maybe when you want to when I boy. Ono wa na bobo kire mi. Ono na kasa ono wa na kasa kire mi. Enu kwa mini bikura kasa. Okay. Mini bikura kasa. But unim. Dia ema me hu se kwase ebu na obu bayi ne se. Wo yire ekọ esrema kwa ye wo jisika e wo bayi wo na de ma wo yire. Man jisika won ho ma me ran ko sirim. Ni fie no a wo si no eso enchese no a ye de bodan ne so no so e kwa ba so na ade ne fa ye meko wa Mame ni dan no a wo si no enchese no e kwa ba so na wo de bi se me ye ka no wo ji achinyi se nya kwase ebu na pese obu obey me so me de me hu ni se kwase ebu all right maybe sasa ni dan na wo se ni fie no enchese no ade na ade ye ne fa ho enchese de ara me sa me makoto enchese amara na ma di ni sike na wo no se me opede ato enchese e na me pede amano Ma yes denta o si bi mwa de nyina ne gina sika no so obua se esika ebedu sika na asomso mbedi sika no se me frabra na ono abehye me da na me wo chance na me wo smate na police fo me sika wo mo ho na da kro be fra me dan ne nto so man ye hu ne ho modern bu a wo bo wo fra me oba besia edan ya wo sie mo fa nto so
na yenhwe waka kire me say owo chance wo ho nti se me mbo dan ne so na me se ntabo bebi agu dan ni se because me tika di iron rods go mo ko wi ai nti ntabo no begu o me pese begu o che na papa se wonim se chance wo nya maka no kra kire me waka kra o na me mfa mbo fa so dem betimi na me ye na me advance kra so wo so o chance in the bi wo ho chance bi wo ho bi date ni kra me send den ma no 2nd October na me kire se o mu gusu ibo dan ne so o mu bosu wi ye no so me friend ka kire no no waka tell me say oh achina wo be ya bra na be gi chance no achina no do me pre na o fa biom o onu ankasa si okay ye pese ye hu se o di sika man so fanton chance ya David ka wo de woni bi na wo gi na wo de me no no ka chem se o wo chance wo ho o be ma me chance oh okay na wo di aboda no yes e be duru ho no papa o di say na ka me kro me ka chance wo ni daje wo de fa me ko baby a wo to chance no se adum na fa receipt ni ma me wo kwa me ya me ka ye hu de adi hu djuma meba wo de ma me ne anwie enti me ko wa say what the 1,000 made me produce a number ma what the 1,000 be ma yesesia na ye de ato etiefo anim se wadi ubo hye so na de aka no da be na abetua de aka na bosum bia na menya 1,000 a mesa na mo no de amam Kadija wo preso sa pa cha mintimi mpinos because kana wo ji ye no because skana wo ji me no sika na ma me dan no twitwi betum sa amre we na 13th January me balance aso me so minister me the high dine enu so mani da so be de me de be ye de ni ho adwuma me ma kokotinam se se o se bi suban na enye na waja so no o kai o se mi so enye o so suban nye na peduabo ade na peduabo ba se se dua na me bo no wo peduabo o se dua na me bo no wo pedie me aye ni ngwase me pedie wo pedie me na mbepe wo se ono on pedie me na mbepe no okay enti bema na se bosu be bia wo tua 1,000 de yensom ye beje 1,000 for the meantime but ye ma bosu be mienu we the betua 4,000 waka no ma me kasa menya na ma so I was a winner because unim die tie was onya sa bra mu oba ni disikai ma wo na ho akere se we nye sika no adam moment a wo disika ne ma wo a enka bia kane ma nko ye fama wo enti wo betua bosu me dabi so ma na me pa cho bosu mi no dia o ka se bosu mi na amenya me kasa menya na ma chantro dabi tio sika no a na wo tie fi sika no a me sika wo bi ho a me so me da ka me se timi kasa sia na bia metimanya ni dabi anya wo sika wo bi ho na na bia ma no wo ji mi sika wanka cho se sika we wo se mi sika local bank na wa ji ka sa pepe to ma bia tu mama no o ka se bosu mi na me kasa menya na ma chantro dabi bosu mi mienu ayi so maila ye dia to form bako ye dia to form bako na dia ma wo woban wanka cho se woni watrent sum no me ko ba kron sisi na etim tuma aya de krona ana se me fam ka wure sika ma na ejika ni si woban wanka cho se woni natna wafa no enti sum no wanka sa kire wo se ne ka wodi no ni sika wojije ni kakra I 7,400 or 7,400 so 5,000 there on for mommy so odika ka kire I 5,000 plus wo buy 5,000 plus there for me sika mommy man kan so for there kan so so me menya mana na ma so ai u ka boso me no anya nyame ya aduma wo fia da ye hia wa ha okwada ni sika na hia ahon de mi nyame ya aduma wo fia da mekọ wa me so emma eni bremem emma ni bremem oba no wabu ni kwase atumi sensie enya ni bere mi sis boso me ni bremem oba no wabu ni kwase membu no kwase wan oso won pe bibia free ho sesika we na woje no enye se summe eye ni sika wagigye na ye agye wọ́n ní sika wagigye na ye agye enti so maila oni akua di nkomo wa kire but sika na ye beje ye beje ni 2 months no aka no 1,000 de ye hwe ni mo send ma no but ye ka ye beje ye ni nkomo so man ti sa ba bia wo bia beba ho wo bu ne kwase a men can for enfama wa ye shadaba center for adro bestman capsules bema wo boda bridge me se wada ma sanka be we sisi ya we ya onru onya prostate cancer wo be me mohwe mu we ya ye shadaba center for adro bestman capsules ne binyame ensure say we ya bema na prempre ya no wutu amerika na wa ma wonsa aka bestman capsules ne bi na je say timi adi wakaje mu 2022 na wa wadi ana je nsrepi aje mpatakuo no etumi aso ye padane e ba me kwale na
ka misty wo benya eye best friend capsules ne bi e wo ho na ahye so ema me say Stadable Center one wo to hum Hazard Street for 0208 288099 0208 288099 cafe for talala me say wa da cafe capsules de etakwa bento a eno no esaba na fe asabema na bibia atumi akoso kama eno nti ene sa wo ye bemo ma wonsanka cafe capsules ne bi na nunum bi na bibia koye mfama wo bema no ade achi ade se ya no ehi wotumi hu se ampase se no wodwo so no ya se hyehyew sanso ena wo feelings no akodu achi sisina ye oya wo de boss 1 minute 2 minutes wodi so nkuruma me se wa da ma wonsanka cafe na obaye kaboni bi fra koso akuma enu eho ba eya na wase ho no eya na eho ye oyene na wutiti na wagukuro nsuo bi ama wase mu abie wosisi woni be ma da wonte de me so cafe capsules de eye mane memedro daniel ba kwale na friend men sapidan keso ka ba wanka wusko bi wonko kos na de ba obo ase jodas mas okono ngo wusko bi ma unsa ka be wodi friend madam cafe Harriet was 0207 183819 0207 183819 no ma unsa ka dre bi na mom no shane suma me na wie say time time about mesha eno ye malaria drop ha wo hu na tutu wo wanu mu atwa wontumi ne die mesa wada wonya time about mesha no ebi keje ba capsules ebi immune system no na fa tu ne mu san ya de ase emroma bi jana house ke ye atosu na akwaja hye kwale na daniel Mr PFL may also scam sapidan chemical eba shop yemu ubenya time and afekeje ba capsules 0244417669 0244417669 K for traveling to and recruitment agency do to kwa baby apese okobia do ko enu nti bomodia na bra working permit visa ye de ebema ye ma free working visa free plane ticket free accommodation nyame ehwam ye papa pasa obeko K for traveling to no wadu watu kwase so this can be kwa grow connection so ama won magisi kan no ediam wani so atote K for traveling to recruitment agency we na high tension for 0241 169774 0241 169774 na wo hwehwe ni ya de obekokora to fire grow fine mojadro na 2021 ye de grow fine herbal tonic the finest herbal tonic ya chesa masanyi na agi atomu a doctor fo agi atomu mpani fo agi atomu eno nti yama won ma wodo grow fine wo pe binom ya eno obusua no enko pe binom na ntumi nsiesie na ntumi hyehyɛ ma we de enye fe ntumi ma onidi ntumi ema won na ntumi ma menstruation no enko so your period na ha na bibia ye kama ede ama wo nan no say ye tititi ni beko ebena ne srade ya da won tini mo moja no e de afrisani ye woni padua ni mo amani padua na gina so aye grofa moja dro Dr. Grofine nyame sha se wodi grofa na ba ebi o misi ye ba kwale na ke ba storm room smart ebo ase Fred men se ba pedan pure live chemical ni e ba shop bia mo benya Grofine eye Fred doctor e was 0264 59 6532 0264 596532 and 0244 596532 na say bibia aye kama ede amount na mom no eye charistic ventures ye nupa no enio charistic venture ye de Sahara enupa ba ye was our mission in the J capsules man sanka bi enu de tu na mu san ye de say oba bema ekurugu bema ho ensan gu ba ho bema mu anapokra se ede ben ena ye wo ma won sa enka charistic ventures for those our mission in the J capsules no eye na mu san ye de dropa wo ba enka abwakoso akuma no ensogu transa no asiafo bema obema no ehi anase wo ba no entumi fanya poki mese wada enwonya kono enu ntima sanka be ebisu system no na wo fa J capsules mienu ha na wo fa zarme channel 3 capsules na dia no J capsules no ekoto ni padua no ejibu ya no yade ni na no abros koto no away zarme capsules ye nya aphrodisiac ya ebe ma sori agina so donhwere mienu donhwere miensa ama dia kopra wo biba na ebom no yade bia ene wo ni padua no mu amwa ye mre naturally ebe sa yade no be ma no chese wo bebem te se de first na tie na se de wo bo ade e de bo wo no be ma bia nya zarme capsules ni bi na mienu anopa mienu anwumre bra wadi de hindi aba mesade de wanya diabetes element tonchia wonu mu ebekwa typhoid malaria balance of blood pressure no meso wukọ ganshi drugstore lane pharmacy and chemical shop na say zakia was a Maa Akos mehunu zarme channel ni G capsules no faso enu nti wo ma ye bi send no ni adaka ma enu video de kire me edu pa no ma wonsa enka bi 0246 348334 0246 348334 and 0248 5693 35 na bibia nya kama efa ema Bible Center was say wabubu agu ho untumi nya hwe won kasa enu no mpem won kwa hye bia wukonya ya wafanya sem na eneyi ama wa dwonkodwo ya untumi
nantie ye wugu mpam ye kukuru ko bay 2022 die na abaye ene ye gige so ade be che obi abeja hwako eno tire sa wada bomode ne ko buy and center ne yetroto no mpene nkase no e ma wobubu ye be mu asori agina so na bibia ye kama de ma spinal cord na ye ya ukotodwe kra na ebutu so no stroke gonorrhea edam e fam ye de stomach ulcer be ma waye mre wawie ye eye baba center ko no mu tutu ase fama atonso agogo ne ye wo kumase ye be agogo hospital ne teba community system la shibi ye be Bowers club 0244 083482 0244 083482 and 0272 5000 12 achefo ban yare wanyina na edwane no na Jagris fertility and natural health clinic de yesa wa woni wonom se wo bia wo pe ba bia be ko Jagris esan se eho na abenya ba meso mo wade na ache na awo no eyi musulia awo bom te se de fifra abo de nche me ode ne de ehyensu ase no a ba bia mo be ko Jagris ya de bia wo be ma oba ho no wo betutu ama eni gina ba nso oba be fafuro na bibia ye kama wa busua no emo eno ntimomra Jagris fertility diabetes stroke awututu ne nyina ne ye be ko ewo Jagris fertility and natural clinic de amamo wo fa ma na afo apomden empaibo a ye beta to de ama dwada kosi fiada ne ye adwuma efie anopa no wotwe kosi anwumre no memene da ye ba no pa no wotwe ne apo anwumre no mienu 2 pm kumase ye wokro no mabo hia ye ne adonko factory hwene mu enka dental SDA takraze bancha se sawmill Mesa Street Mr. Yafra ye Jagris esia ewo 0243 404083 0243 404083 and 0543 009445 na just one Jagris adonsa for ntwetwe nkomo eye 3p or 3p Francis Waja se 3p Eric Ayenkra was 3p and Nikita was 3p Pizarro se 3p Abraje se 3p France Obia se 3p Sachibia mu nyom se 3p Gallic Vessel here and they one name body esan say dra wono ba kwa benum koto adu no ma wonsa enka baby immune system high blood pressure menstrual pains high sugar level when I know anxiety why ka sedo and you dwe ya de entehye wa fu na ka sedo stress anapokra se odwonso no ya se show edro pa ba ko pe ene be kan fodi ama wo 3p Gallic Vessel obi anum Gallic adwuma ebo e wo nipadua no ma wonsa ka wo de esesia na ase antu enya wo fe 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 Daniel ba Mr. Kolenak Apedank Angelos Ubenya 3p Gallic Vessel no ebio bomadi ama wonsa enka bia Alaska Star Enterprise or original wallpapers for 5 years no eye wo studio no barbering shop wo salon ho enefa and a winya wallpapers say yento paint enche be ye fi wo be painti and eskasem wa ye de Masaka Alaska Star Enterprise original wallpapers ne bia afebona de tia na tia no ye wadru Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza fire 055 4114878 055 4114878 na ma wonsanke original wallpapers ne bi ye twa ye ho abasase ane ba ye the second story ebeto so wo pa ni message na ho na Yesu ba na adum ene adua ene akos ene kodwo ekoso akos na samba nti aba fom a ye ba be mi nkura na ya etwaso nti ye be ma akos abona semina prophecy awade o pese kodwo ye ma nti o me ba mo se dwo no so o kan ya asem na afi ya ma kodwo akonya no yi ano e di atuye di adua akos but I have put it here only for the bar and a person catch it na ibisa no ya dan my shop the best way my they say we plan na maboka 1005 budget everybody I feel they toss me and then I am rent no mama dey have my hand everything so we need is can be so make this can for the sedan I feel so the got 22 million I feel only matter 9 good years when must be around to be on with a one soon me nothing actually it's not me that say you senpai 22 million ono ko hand dan no so skasema mo yere basa no so ba je muska dia ko hand dan bi ono atna 9 years no so onto masin kama nti suno na onko okay useme na mpesema kama na tia sisi neno nisu nisu I know that thing. And I would know my parents are very good. You never do that thing. Come out with a pond, you may need a movie. You
free appointing a bed for me point my bed. Now why someone in my life or what I'm glad you will go on mama. Na you move up with na me now, Mrs. Akoma the basic way I'm investing so hard man. 9 years. The basic way I'm investing. When you start selling that. So now it's okay sumo. Na enyansa na mo I say all the council 22 million. Na cho we say mo mo sa na ma me say sa kana me ke no e fa be so no chi ma so no nya me na me ma ka e fa be no ba so me ma me e ne ba o mo so ba me nya be no we o do me nya tu ma me nya tu ma me e dana Maa kan ga na na me land is 5.5 or renting me feel at the rest ye rented and for just in the cover in share a bath and I want to scan it from music. Madame Rules of one was our share, men and share man to cook me 3 million pounds and it was 1.5. What I'm doing more, very good. 3 million pounds. There are some when super mobile money revenue near Namani display anyone or Jenna minutes now every time. You are trying to tell us the 1.5. 4.5. You are trying not Atlantis 5.5. 5.5, 9 million. Anna, or this more, what in 2.5, say good massively. 11.5 million. Anna, because my bank is low, but 2 million. 30.5 million. Anna was adding this sister to scan. Yes, Chairman, and she to me. what come watching mo. Make kind, 15.5 million. Anna done about so. Anna was adding this cafe or they call a 1.5 or say no, wasn't it master more than Papa wanted master more back ever. 1.5, now 17 million. Anna, or find a car, which I am a cow, and miracle young and this cafe. We push here, Juma. Anna, so I didn't miss 2.5 miles. The never found to come and have me about the publishing. 19.5 million. Family. Music 15 to your girl, your friend, I can't remember what my name is. 20 million. Anna was I 1 million. Emma, and was lay alone now. About the same alone now. I 1 million or and it's got she has mammy. Anna, I will work your home. Or Santa say, Mr. Gay, and nobody move for me, what I tree and an anchor. Whatever part she might as 1.1, which I found in any said me 1.5, now the chef will do 22.5 million. Akos, I don't know. We did Akoma and someone in a wheelchair. Now, of course, what that might show you. There was a conference with the members of them. Mamma's coming like 1 of ya, Mamma China, 12 of ya, Mamma on the chair, 12 of ya. Come here, Basia, on the chair, you want to 22.5 million. And I didn't hear. That might show the way the man say, the Biawashim, catching the so, yes, you man, yes, which Yamaka. The Biasa of the day, and actually, I second May. Na kan tu ye. Canon Sunday ne sesi an ye hunu so de no asende no. Na ye nka ne ansa na ya sore so. Enu tu de tweme. Na fe ye fa second story no ento so me ne me raba no. Emedi enkomo odisika ne sende am ye de a kire mo. Amma hu se wo de asende ansa na yamamu feedback na sana chese yakọ yemfa second story no etwa mu so sese na mom dane ebe trading center for dro dane eba mesha meso wo bia malaria adokoro wo fever typhoid jaundice na me ahona mre ma usanka dane eba mesha rebe na mom ne dane to na eba mesha de meso wa fiaso enu nti sese aduane no aye no bro nyanuane no ebomode ane dibi wate han dibi na wontaw se wonu mato na wontimi ne dia winya dane to na eba mesha no ebi woni mo jamansa bi wo bo ko ficha wate ya meso fiti konsisi so dani to na ba mesha no ansaka dani natural backup sesle de ya na
cha bema we sister na ya to so ho den so ate no be dani eba ointment wakọ adwuma pon wa poso ya fa twetwe keke dani prosta all capsules the project ya de no eyi free wo unyanya bie no be na ma ho ban free ho mesi eba Fredman Sam and Kota apidanka badom chemical was santa say Fred dani eba trading center was 0273 392877 0273 392877 na dani eba ye wa Aston room ye ne dani farmer na ebofi pa me ne mera bai entwa ye nko mo twetwe no eso obapa me mo ha yeah na okay awiai awiai de boko but enya boko sa enya boko sa wa no bacho enya mami hu de ntia enya boko sa no gift emisa mami hu yanko bacho 2012 nim na mi o school ena enkrabone se me ne be ma bi wisha mask no nti wan kasa kasa ayente nti kasa kasa mami enkrabone se mo nti me ne be ma bi fa nyinsen ti e mami jai school but na fi me wo ye no promises are omo meki omo ka so mbe ya mami nyina omo anye be ma na busuafo omo ka se me wuwi a omo be bo ne mami na masa to school so omo anye akra ne hwemu no kra na edin oba se 10 cedis na so obenya na odi asha akra ne nsem 20 cedis na odi asha akra ne nsem ti akra ne nya be 2 years na obeko school ne free o me hu be ma ne biem ti enum na edin me ma mi kojuma se 5 cedi na odi be ma mi a na me de bia ma akra ne ko school de be ka wa me nsem ye 50% se wa se me sa de to ho o free school ba na me de atoga awia honama no ti na se asetina ni modern ti ewo ma be 2015 na ma sorry panyi ba ko introduce me mama mi bi no obeti school nkrankra school for ti me ne mama ne koye adwuma nyame adom ma ho brase ani adinti mama ne pe ma asem ti me ne ye adwuma for 5 years enu mu anana na me de sha akra ne kakra obeko school obedi de obesha atadio enu emu nti covid ne ba 2020 ne o say be ma no ya boni din ba bia wo free ne mama ne papa din boni na ma ye hunu ne mama din ye ma tiwa ena be ma ne digide no fori omote etimetim chairman okay ti 2020 no covid ne ba ne was say schools break it down and ye bet na fie ti ye bet na fie na modern October 18th ena me call omufie ho say me kwa kohwede si because obia me ka hwe eno ane se obia te ho no ti me call ye na ne maame wo ho na me call ne maame nchen ne kasaye ti ne maame ne kasaye maame ne kasaye mu ne se obisa ne ba ne se obremi ska ne ba ne se ane ena me se ne ba ne check ne mobile money records anazo po me enko MTN office ni enko hwe se wa send me ska bi a bana nti o maame bisa no na o se da bi won send e hwe me na me frɛ na ya kasa me kan ompe eno maame se o frɛ kasa o kan ompe sen oni obi awo na se won hwa akra na o pese o frɛ wa o kasa bɔkɔ kyerɛ wa na nti mene o mo kasa wie na maame ne se me nko 2 weeks time mete o mo nka 2 weeks ne babro ma nti obi anka ene ya DCM ti DCM April nim na me sa ko ofie honom ena me ne o musa ko eno de me koe ma nko no bɔkɔ sa me koe me ye dede wo honom ena maame ne ka se me nko o mbebe fie nti me wo ho be 1 week time no mo ba efie o mo ba ye no one ne sister ne ba ye ti me na na pam me maame free honom one me na na edi nkomo ti me ba na ye se o the envelope ahye me na nansem me bie mu hwe na ye 150 cedis ena na na ehim ena omosi omoko ye besa ati omonka biem Akoma FM nti omoko ye manti obi anka biem nti be 2 weeks time me na na ekwaye oban na ode 100 cedis ba say boy ne ma me se onfam breme 100 cedis me ba chwan e free honom no manti ne nka nti akrani school e bill se ban na me de e ma me na na say onfam kono onfam ma boy no osi ode ko share ne nsem tinaka be 2 weeks amakra na bi school na me free boy ne say akrani school fees no o ka kire me say onyenye ska nti me ma akrani ntine fe da obenye ska no o de beba ma akrana ko school e free home maintain nka biem
o friend number na switched off o send in WhatsApp message a call but on reply o say cry dey o send in WhatsApp message no cry enko cry biem okay ben sabosume saying in one seven okay o send in WhatsApp message one respond your friend on funny ade no Marco be 1 month ni okay it is say me hu say be ma no o hwe akoda no nemom on hwe ne yie anasa on hwe no kra Marco me fa cho on hwe no kra enti be fie say ni na ne sika ebedi akra ne ho you say 2 years na no kra na nya papa bia mu but ye be fa ne sa anti 2 years after 2 years ne dey say akra ko school a yetie fees dey onim bi kra okay akra ne won fie say you cho 9 years or 9 years or 10 years or 10 years akra no Gideon enim ne ba no onim no ma eno ne say omoba honom epu ya mekan na odi behu no but senka akra ne na mabonten dia menya sure senka obehu akra no wo akra no amahwenda me wo ne dia na make say for 2 years ne dia no oba fie behwe no but after 2 years no onim akra no kra say dia otie ni say oni ya den cry of me money height gina honoma menya sure say obehu ne ba ne say ne ba na nya be 2 years if 2 years akra na nya 9 years no ohunu ne da no ani epo ya omode ba fie honoma obehu akra no eno ano akra nya 2 years e wonya ne papa nsem sika di ye ne 7 years na aka no wonya wo papa sika mun sani da me ba cho da bi what one din want ni di akra ni din enti edin be na da no so di wo school edin ya da no so my sister na de ma me but me the boy ne say name e kan ho di enti na de boy ne say name ka akra ni di ho wo ye ja ba cho da bi wo ye ja wo bi a wo hwe bedru 2 years na 7 years akra ni wo papa ka preda dieti na odi ni din be ma ni din to akra ne so why na hwe akra ni 7 years na on hwe no Gideon sha akra no why na hwe no me ba cho me na me brehwe ma di wa na brehwe wa di na wa de na amfa odi to ne so na wo mpe wo bi a wo boa wo mo hwe akra din to ne so na de Gideon ofori no so ha edi na to ne so oye ja ma ko de bi ade na odi ni din to no akra ne so mente ase wa to ni din ti wa na wo pay din na ade to so it's the first name ye dey Lovelace ena Lovelace ofori Lovelace Maya ofori eja na se wonim ne fie wonim ade na won so akoda yinsa na won fa ne nko Marco emu hono me say yes oni onye ejuma wo Kumasi ya like oni Ghana hanom oko omusi okoko d'Ivoire hono oye ejuma intine obekọ adan so bekọ no oni honom ena de make say me call ho epuisi no me am hu say boy ne hyedem but e ka kire me say oni honom wa mo na ka kire so oni ho o ma me ne sisters o mo ka kire me say oni honom wo hu say be ma ne hyedem me ban me hu say ne curtains no obi gina curtains na chi o mo say obi ani oni inside onom ada wo kwa akoye basabasa mbe cho de bi me nkoye basabasa wo honom okay me ba na ye nto aso na ye nya no ye ni no eni nkomo ma me ne menu ba ma akwa bra nya me cheni nkomo ansa na ye ba ye ne abrante na be di nkomo di enti a wo ba wo hwe ne fie mienu enfie nso aka hwan na nhwe ne ma me ana hwan kwa bra Maa Akos me mo ha me joso ye nko dai wo da ba hospital kakra medase etiefo ne ahwefo ye be sremo na mode efa kakra nso so akyeye na ye de aka yempom de honsam ekakra sanse nipadua ne kwa ye ba nyina sa hodin ni honoma untumi enye bibia wo so ye bia enu nti ana ye wada bia dru se ya na ya ba ne no ba bedi yempom de honsam e de free Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood Edano aswe ana me free na ye kan Dawood Scientific Herbal Hospital ampacho ye wo seshi asanye so ana ya tren kesen ewo anyankopon eye adoma next year kra de chinechi ya na ese next year emu ye bi ya tren ye kese ewo asante mantemase eye kumase atese bebia wo bia no obetimi aba hodom na wonso aba baje ayahwe amanem atimi akoso ye ediama na Dawood edinu akese miensa ene dia badwamai so asamre ye kasai ye wo Dawood Scientific Dawood Herbal Mixture Dawood Herbal Mixture eno no eye malaria dro kese Sahinina dro no Dawood Herbal Mixture atese obi akọ drugstore
na okọ akoto eye malaria duro na ohu adanse efrimo ba na wontimi nka Dawood heba mesha oduro so opese hwini na duro no ni nyina na se eduro no ni tikase pa no eye sehwi asanwe so anefira atrete e de akoga na babia afia wa Dawood 360 capsules na Dawood 360 capsules no mako eno no eye eduro a eye to paye ye memene na eye sisie mu adwuma ate se sisie no se bia nefo ba se mienu bi wode ne na oche wode ne afe wode ne emfie so a ni nyina no Dawood 360 capsules eno ne bedu akagemu na abo amanema akoso edi ama afe ye wa Dawood ointment enso ho no ma mako eno ne de eye srade enku ye de sra nipadua no ate se wo de sra nipadua na ba bia ye wo ye bia wa post bia ye wo ye bia no obomode na wo de Dawood ointment ni bi esra eno so ebeto ama wo so hu atimi ato me ba be cheche mako na ye de ama ye tiefo na ansa na no ma me fa numbers no emfa entudwa se de bia obi person woni Dr. Dawood atwetwe nkomo a obetimi enna twetwe nkomo mako numbers ne 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dr. Dawood number eno no ave mako yemfa adura ye friend say Dawood 360 capsules eno no esisi adu se de yaka no mako obi ho no ma ne sisi eye ne ya ne sisi ontimi ensore ade dafoma wontimi emfa amate se aye ni haw kese aye tene so a onhu de onye mako bonya breya sa ma ego mu a se nyankopon ya adoma enche be kwa new year mu amanfo adigya abre amanfo atenase abre maami bi ewo eye race course de bia ho na yekokodidwa kakra na eja ye di ekofie na wokọ so kwa akodidwa ubeduru ho no ankasa te storm ho no mu beta de na auto no ontimi nsore enkonko yi ma eti obi aduru ho no ma mako otiem sisi efe onzo efe no mako sa otiem sisi mako di mako race course e chiao odu sisi a obi adu so kwa akota de a oduru ho no ma se de ma me ne be sore so kwa akoyi ade ne de amanipa ni ntino mu se ma me ne kire no ho no motwom no mu yede omuko no motwom no muko obi aduru ho no ma wonto ade no omunim se bibi ha ma me no na wey na me duru ho me kwa akota ade we duru no ma we kire ho sen yekuta yesika ye ba beto ya ade so na wo ba be so afi na wo be kire ho akire se no ntuma hyadem ona ma me no ka kire me se enye de me pɛ me ho no mo de mba na mu di matem ne mu nye de me pɛ me ho no me sisi me ntimi sorry eti wo kana se me de force sorry sia ebe sa ye me ya mo eti wo se me nye nkakran nam de sorry the customers na so ye de kwa agya no nam se me se on pɛ Dawood 360 capsules na omemene me se na on pɛ Dawood ointment emfa enka ho na on fa nsasa ne sisi ne ba bia eye ne ya no so no na mako asdanka twedi ampo nyankopɔ se bosumi entemnie ma me che se sisie no se fa he se ye den sisi yade no se otimi esori gina ho e de serve ne customers at se onti ya obia won brenye bibia enti se me ko ho no sisi aze ma go me ko akoto ade a na me fere because me ko bia o de cheme na ma fere se me tibi o se mama no ho ato no ne customers no mu ko nyina fe do mu se ye de ese ba enti mpacho ye dwadini usisi ya oya wotena se eche so ye dwadini wo race course so a bench market say bia wo taf market o atonsu market baby a wo bia no obe fra djuma beba no na wa bre usisi ne eya oya me pa cho Dawood 360 capsules na Dawood ointment na de fa shasha mako aniji semba ko mu se utimi de ointment no edoboro asawa na wo twia mako eyi usisi ni mu hawe wo mu nyina ye de efri ho de ma ama usisi ni mu timi ye de etimi eto na enkanka bema wa ye mere wo mpem mako bema wa ye mere wo mpem utimi ni wo yire enda sabi ema nani enji se de se fata mako uhuahi ushe krafo so adamfo nsoso mako nyasam kito bema wa ye mere wo mpem a wutimi mu adwuma na mako ama mema bebre adane akonsafo ama mema bebre sori a enuru ayehuhia ana sabi mpreduasa omunom oso onom ama no ho agia no ho so ayede ache mako o se kum ne ho timani beba no ho so no menyale dako kedi ato na oda ho no okọ
ni nyina gyina sɛ wafa enura ama ne pressure ne yɛ de ɛkɔ ma ko yɛ bɛma no wayɛ mmerɛ wɔ mpamu a ɛyɛ yadeɛ ɛno so ɛwɔ di padua no matimi ba usisi no emu ayɛ kuro enti wo so utimi paduro na de wo de ka no na sɛ wokɔka sɛ wokɔ paduro a wobɛtumi aso agyina so akyaa na de bɔ adwuma ma ko wobɔ adwuma na wobɔ adwuma no wakoma no yɛ de ehuru wobɛwu enti yɛsisie no mu adwuma Pedawood 360 capsules, Pedawood ointment, Fabitia, Nemini B, Asamana no, a be any hobium. I am 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Marco Bia or say oye oba. Na OTS Samria. Was the last week me by had saying. Na OTS are no fair na dog ne phone ketwa ba ko na mame. Ano say brand temperature pese me no di nkomo kakra. Na ye be ne den am so dog na nkasa wa ha sent me fa phone nye de emma no. Na dog je phone. O je phone na wo se oda yase. No aboya baso. Na wadi ka ne dog atwetwe nkomo ma o ka che ne se oni ni kunu awmamu maako be se 9 na mako eda wa wade mu efe ne satenka no onya bi da artist de bia ni kunu ne ye de enya sa problem no because according to kunu say o da hon man wan so se be o da hon sa tim keja to na we na wati yen kase de bia ye kasa o radio so no ana o compare Dawood 360 capsules no pair ointment ana o di twetwa ye ana o memini bi afede wase ni kuro no ebusa na se ade se wa fa hemfa no se me fa ba bia aka so obi akobi bi so akyere no wase usani a wasi utota wasi uhurisi a wasi esie bia da senti de o ya ne se de na wo pe no se de onsaka no so secret ni de o se Dawood 360 capsules and Dawood ointment and edi masam ede ma ko se na tenka na ye de aba watwetwe bi amemini bi ama se wogina so ama se nukru na ye de agini di ama eni gya de abafie isa wade mu ntokwa ni na ye de every ho Dawood 360 capsules and Dawood ointment eti ma ko ebia ye fitani so utie me wo ye mace ni utie me wo ye driver ni utie me adwuma bia wo ye bia mpacho wo be free abonten ana wo free efie ebe kwa adwuma wo free efie so adwuma mu so be kofie na ma ko wa ye mre ate so honam ye o ya so ade achi ba untimi enkwa adwuma no Dawood ointment ni bi na fa sasa ni padua no ni nyina be free ho etimi ediama your numbers no ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 eye Dawood 360 capsules Dawood ointment and afi Dawood herbal mixture session in adrono adom bidum ya Maa Akos next week ye be se hia na next week no free next week ko no ye de atene kese ya be bie wa santimante mase no e be tudwa ama Ghana fo ba bi obia no asante region yes center na de obia atimi aba beje ahwe eda ahwefo ne atifo nyina ase nyame hia papa saudi akwani akwaji no bebu am ye ho ayeten na yetumi afeisi na year 2022 yes imra na ye ne yenua ba gift ento ayen komotwetwe ne so gift Mako minim se secret bi wa mame hu no ebesidan ena bema odo bra wuko school na bema ya ne watena mu afafro wabewo o kase nyisa ne nyane dia na mame hu no Debbie wan wajitu mu na bema ne bagi atomu wonyem ohwe ne sheda nye papa bia menti ukayo ne sheda nye papa bia wa shall ba ne sheda nye papa bia sa okay wo ya wan ne be you free hospital me ma me tie bi e no mo nso tie bi ebesidan na sa be ma we beka se akoda no menhwa ne biem edie ade pote e na be ma ne gina so se menhwa akoda no Mako no de me ntimi hu ne tiri madwen cause me nye ne she ena me ntimi nsi ne kwan se wa wo ba na enhwe wo ba timi ade minim adekro no kwan ne be hu adekro ntia won hwa akra no oba bi ho a asa eduabo wonanum no me wonanum wo fra be ma no mepe bibi ne wanya bi ama wo no start dome no onya that time
Makumpacho de. One ne nko by heart on kasa nche ne by heart. Akoma FM. Kwan be so na fa so when no Gideon Ofori ejaye na yehu. Akoma FM. Me nyem ye no. Me be ka kire mabusiafo no. Ye call na say kan say ye nyina ye free kro ba akoso. Itina akoye say ase abusia kakra. Iti ema eno na ma ye ntem etete kra. Obi nware ne kro mani nu no ho. So ti ase me metumi aware me kro me free wo ma ase agree ko ma ase. Aha, metumi aware me kro mu ni. Enya busia wade edie na so wo wade kro mu ni enya busia wade. Edie na ma no koye busia wade. Marco so de omusi chere mu no. Ase ye nyina ye ko pie fie ba akomo. Aha. Inti sa na omo e ka chere me. Okay. Say ye call ye busia mu. Woni wan ne wan ma ye serious kakra ma me hu seriousness e wo ho nkasa ye mu ene enkomo na ye di no ye wodi beda ye no me hu seriousness e wo mu kwan be so mu ko ye ndie ne si ye ma mu ko hu no say oye obusia ni ma ye hu ye kon me ne me ma me ofa e na me nana ne koye nti ye dwu ho no na me nana bo Gideon Mamidin. Tioboni dino asemaba. Inti yera inside nest almost at say omoba manieno. They say yen na ye free if ye ba kum. Inti ne hono na as a omo person mokano ebusuasem. Inti say ebusuasem na ama we nyina ba Gideon eyi nani a won hwa akra no. Because when ne say ye ebusuafo inti ne okakra na enkosi baabi a omuntimi nya ne hwe e na ama we nyina ba na tsa bra woni Gideon ne twempena no wa wofo ehun ne da ye hun but ono omunko omukrom Akoma ye krom wo de wa omunko wofo ehun Gideon da ba cho me ma me hun no but wa ehun say wo ye busuani ni nua bi ba no no anase ni nua bi no wa ehun me ba cho de na wo so woni Gideon ko ni fie pe mo ma me hu me call honum but o mami onko ni krom ntino o hu se yana nti wo maame ko hye Gideon maame no ene wo mu hu se wo mo ye abusuafo me ba try na wo se wo frɛ Gideon na onfa me ba try na me frɛ na enko kra okay enko me pa cho se obi nim Gideon ya woni me pa cho yi na so tre se ne ge gift se ni nuo se ne die yo ade ye kase mu kosko amonko enti wukwa woni na manu akofa abema so oye busuani se awofo ne mfa ye manko wo mu kuro mu ma wo mu nko bo abusia festival bi ani wo mu nko bi ye ba ye nko bibia ba ye ma enu nti saa na be ye nti me pa chaw Gideon woni me pa chaw so woni mu no a ye frɛ no but ye nya no se wo ye na danfo wo ye ne busuani yi na so tre se ye hwehwɛ no wa ha won hwɛ ba 2 years ma 7 years me na me mehwa no Pastor Julius ana evangelist Samiana na nakua Ishmael na mehwa no ma wona say ye busia wade say ye busia wade akora de wabo wiase awie enu nti e wasa mohwe no enu nti me pa chaw na Gideon ye ya try no watchro boss me my watchro boss what had you me say there we are very gentle guy nti no wasa ye on ye manyina bra wo share Gideon phone no enu nti e hwehwe no Gideon me pa chaw we nya ne bonus so enu nti say wuti yanka bomode na fra ye me ye wade kodi a gift ye wo a ye wo ya enu nti wode ho yaw akoshe mo ba ne so ma ye hunu na ye hu kwani ye de ebefa so ye friend number ye nya no ye nim na kira kwan gift wonim na kira kwan ba cho de bi wo kwa na busuam o mo se wo wan ba cho mo se oni ho no o mo se oni ho me akra ne ya wo bisa ne papa Gideon obisa no o mana we bisa ba ko be free on se ne papa wan enti me pa cho ne papa wan ne papa nie me pa cho woni Gideon na ayira ne ba no wa ha oba ne wa ha enti Gideon ne na fofo obi anyi na sotre Emma me say wo momodi ana onfrɛ ye number no onfrɛ ye number no na ye ne no eni enkomo o ma ye hu die ntia onhwa koda no enfie enson de anu ade se wo be gyae akoda no e de abo ba no ankasa eso enu to obi nim Gideon prempren ya wo betumi afrɛ ye e wo 020393358 02039
33 582 wey eye production line wo binim Gideon nim baby owa wo momodi na onyina yasotire na yene no eni nkomo omra no mehwe ne ba na efie so de ano eden afa awofo me pacho eya momfa momma enko wo mu kuromu momfa momma enko wo mu kuromu na munya ise yede nkura no kwa abaifo bari wo mo me pacho abaifo wo mo kwa abrochire wo mu timitra haban so na wo mu aduru abrochire enya Ghana ha enti momfa nko ni ye namu ani akwa akohia ye mfa mafia akoye efichi mpratwe no wanhwe ya nada ko papa akofa ne ba wanhwe no Pastor Julius memo ha mama jozo na nakwa mo ha evangelist Isame memo ha enti ene ne no ano no ye I Financial Center Meso Project Foundation Clinic ye de femika ba we ye manko aduro ye de ohura koso akumanum na yi ho yi kan bibia afre wona ma hwache probiatre de we ye mane mema nyina aduro takwa bentoa saba na sabema obia wachicha kwanya na munsan ya de we yo ba we yo ba mo pese free wo so deku eye probiatre bo modia ne nombe never the park capsules de ye kokwaduro epuru kokogumi so se wapomode hu nsam hia wo pa de a ene kwa Financial Center ye wo Ainsan Estate ye Bengu Shepherd Junior High School wo friend 0555 902989 0555 902989 na jese wama wakoho na Jehovah Medical Center Dr. Chasansa Nyamishra atenka power capsules na atenka watenkwa eye libido me pacha wunya bida enu nti wo hunu faso wo so no kunu pependa ono yire beda wunya atenka power capsules unti ena Dr. Chasansa ko fa atenka power capsules aba mesumra faso bomodia ne nombe na abehunu se filinku bambe nyame boy na jese yasonko kra Jehovah Medical Center wa Paraku Estate atasmaso for Dr. Chasansa was 0591 825365 0591 825365 awari mu champion na jese wa winim sevu awari papa enu nti atenka power capsules no ya awari saver Pastor Julius yenkwen Zakia Khadija ha ono mum na Khadija ho Khadija so de pa nkramodin ba kwa de pa no Khadija de pa ma na Khadija before no yemo YouTube for abaso o ma bo adwuma YouTube for ko 1k Facebook for pa mo ya ma YouTube for ya YouTube for twam Facebook monzo mo na nkamoko na say de enra Facebook for twam na nenso Facebook asa twa YouTube twa Facebook and YouTube asa twa Facebook asa mo ya mo ma de motata Emmanuel Adams research bia Francis Wejamo ene ma Rose mo Teresa no wo bo adwuma enu ti Facebook mo keka mo ho monzo mo adwuma monzo mo adwuma mo keka mo ami shira mo yina mama amsa Khadija akodwa boka akodwa boka kire se on se wajaya ware first one wo mama yensa mama dibia me kase de wo akanda no ohunu sonsono pene yesen ko dwane na se ohunu sonsono wo nwana obebende na yese wa na ka okakra because eye so pass aware odi kan ko woni be man ko wo miensa na mojayi ma ni mo bebre na akoso also first one say secondary school first form 1 now you say 16 years when you until 16 years na on be matna or say 10 years na on be matna and you ma ko ni pa na we jai tinka wo say ko fa be ma ka sa ni mo na be ma odi kan ye wo no e ma oja no wo hwe sa no man say wo bi wo ni mu a wo ni mu ma no wo say hanso mo wa me ko de wo mpe de mama ye ye wo den a wo mpa wo mpe ana Khadija bu ne go su na je wo sa ko wuram ba ma nso ma na maka se mema no na mema nyina kwa warepa na mema nyina kwa nyam sese die na mema nyina kwa warepa o ba ma pa ware na aka chanse wo kwa ya fa de pa bra fie wo kwa ware na nya de pa ya fa bra fie nti na mema nyina ra ma wo kwa warepa enti amalam ye fansen akwai ayi Somaila meko wa enka na me da no na bisa se me ya fa me kwasi sese mo meko wa na meko na ya me da no meko wa ma akwai sia no se oba obo no modern dia ma won se na Khadija okofa no mo free wa de masio na se adwade fo man ma se sabi na ni da wa o sika Pastor Julius ma tie we ni anto aso ate ya bo voice bi di ama tie 40 Good afternoon. Akoma FM. Mujirisa hoy.
very bako ni say de wo voice no na buafu okwanta tam do timi ko say yedi abufu ni toko e de cross afi me pacho check maye Pastor Julius so de ko no check maye na me ni di ko wanye sa na no okasa kama anti wi good afternoon they say Nigeria say oh very bako ni say de Muslim for but you na e church for ni na e ba wura afi foforo timi ko say yedi abufu ni toko e de cross afi no and the bono bi ama yon kasa makasa ti oya fache they also kasa kire me at the day na menso dia chaw me fa wura foforo no ana yame adoma e bi ama hesa anyumre ya na sa kire pa mesi na 10 million Akoma FM na so week no so no na ma pe sada mo na mo ya ni na mo enti e bi ana ko si anyumre mesi na 10 million ma wa that's it go. Okay, Pastor. Mako wa na Kaya drew wa so anyo no kwa de tumi kwa wa o kiyesu de pass fo be hia no kaya so be kwa wa wa de se medium Mako wa yes wa na me abo no ba ma e se tunufo at the food de ma offer the food de unya de food ma se be wa kan kwase asem papa ye di kabo odi obi no o ka se paba betina na jama na me na me nware wo ya aberwa wo se ne pa o ka ni mbra no de ne o ma ekoba no na onu so ya aberwa ma yenke bibi nche Ghana fo memo tama wo ko pe ba de bia me ka me se batin ba bi ma do se ne kuruma wo mo ase na de ne ho ba se be ma se bi se bio ene nkoda aye die ye ko se wo mo pe ya convince wo mo ya to Ghana ship ina de ma wo mo ya to airport de ma wo mo ya to Dubai ina de ma wo mo ni maitre ikoto no o mo so afi wo ma ba ne do ma ko hye dem afi wi o be ka te so ya abro na o te ma wo kika sa asem nkwase asem no nu so ya abrowa sumala mako wa no nu so ya abrowa what did you Khadija dia ma there was one Bobra was ya ba ya no mpado do se what 50 million dia ma wo mpado do se what sika ma 2 million wutimi jeje 50 cities na sumala wujeje 50 Ghana cities ya odi ko yuti na wutimi ka se me ko barbering shop me ko baba ho ma misika ni na oje oyila na wo so ya baba wan no wotimi ma sa na me fa bone nche wate so be fo bia obe hwewa toto de oyi nyina ma na wi ababa ka so o abrewa nya me fa bone nche na da che wo behu ma me de afutu me de ma Ghana fo ma na se mama mo me ni na ho sebi nkwase afo wo mu ntwam mama nkwase afo mama wo mu na mu kira o o mu da so wo ho na wo na mo ni na ho Khadija wo si wo dan wo si obi driver ni wo kwa wo bampacho wo ni so obo ompra onu wo yire kwa se me de mi so yire so obo wa maka ma na sebi obo wa kwa na nim bia kwa nkyere ma mo ni na ho na sebi mema na ba no o mu nya papa sa wo yan na ba hwese wo na wo bro ono wo tin ba bi ma ka sebi ko betim da ma ama waso adwo ba se one na yire e de enjoy mesra ma mo me ni na 2022 ya ni be vigilant mo wani na wo se aboa wo na sebi kwase ampani bi amu kwase ya ama wa brabo ansai midamase ana gifting so ni of mama me de mafutu ni se enen nkola na abana ya twetwetwe mpana mama yesi yetu mo foso mu nyampana twe so mo so mu nyaida ya busuafo ba ya de aboa ansai ya wu nkola na mama mo mfa ye kum kasa ntete nkola no mo mu nchiro mu ya mamre mo mu nchiro mu bebe ye fie ma uni sini pebebre ni mo nji oh se sa ade ya ba beto we abusuan ware pa no mo ware no enso wo munim se boy empese obefa ko nya ne se wonim se me ware me nua ba enso uye dia se bi wonya kwa kodi awie eye de se oba no hwe no na enye wo no wakofa ba eye wo ma amenom se na mukofie musie fie he obitimi bebo bro kuma se no ne nua ene te eye adwuma abako nso munim se omunyina firi kro bako ji se bia brunya bra na se afahye bi no muko eye bi esi no muko omubako no abusuan fie na mu no munya koko anse mu se ei sa mu nyina ye nuafo ma sa de no yansesa de ya bekoso anyanyem ye nua ma na sa nti yansesa ne nkyire nkola no ye krom ye mo nko ho omunko hu ho ebia na se biribi sai ba besia ebetima save yen na boy ba ba ma no bebi obia mesra no wonya gideon fori wonya de akola na ba wiase nko ade bra ba hwa no na wo de afen wa hu bible say ebra na munni no de omumfun so mu so but afen wa hu
wobɛtumi atwe ho ano atwe ho na ɔhwɛ ɔba me da say any favor me Dr. Mabel so or say tipa ye malaria no ye fa for 2022 ye fa nye jump over ye fa nye crossover me pacho ye jam 2021 ti Mausaka amen favor me no ebe chemical ne ba shop ye mo so be nya bi yade bi atete wo ko Army Scientific Hospital ye wo kenye ti ani so na di hwene mo afidie MRI ho ye de be diagnose ni pa bi no ma kire be yade ne hye na kire dry ye fa manum 0277 001234 0277 001234 ne yo so feel also fashions ye ne yakasa no yes bomode ne bra na ye pam watade ne ma design dresses ubenya no feel also fashions e ba ne me ntade e kodanta de ya yashada pam ne papa bi ya e fa wo abrochire ye be pam de bra wo ho a ne bo no eda fom ya be pam e de bra wo ho a ne bo no eda fom kura enu ntimi sema da feel also fashions enye bomode ne tutumri kama na moto na fo ni e kire ho eye niti ni joromi ye ba ye ne kama na chese ye de amount enu nti sha so schools and institutions no uniforms ana mope eno so bomra ne pam ne kama emfa mamo work and pay why ye adwuma pon ho abra ne emfa nya adwuma ne etua wo ka onso opeso obesia de pam e wo feel wusu fashions aye bejo na ya kire wa de pam kama feel wusu fashions ye wetimeti chairman kokwa no station wa ya ban enofu joint friend e wo 0241998871 0241998871 feel wusu fashions ana was say adepam kama fie ne waterfalls drilling enterprise and sobra na chese betu wo frɛ ne beba betu wonsuo no de ma kama ye ne etu so wie de afidie siso ma politank bi de siso ma na chese afebo na abrebia kokakɔ bie wo pipe ne bia no na ensuo no e flow sa anya so bɛkɔ no wode hwerema amu akwa na ye boɔ ɛda fam ye di fidie kukudam ene ye di tu nsuo ne ntie tu wunya fault bia efri ho waterfall drilling enterprise en supermankwa ye wo bawro new site ye ne na ya bi herbal clinic no ne wo abronsa kromo adweso ene ye wo frɛ 0246265707 0246265707 ehia Marco ennemide miame hu gina wa mamma nyina ene kadija ekwan ya eda ye ni mu ya spa abaya ya ato osi ye mra metwam enti ka ne de ne kwan no enti ya ba betwam no so ye be ne dan na behwe wo behwe ha na wa hwe ha seka bia amma ye seka kwan ye ka kwan enti ye ne kwan enti wo hwemu ye se be ya obi mfo ne ka emmebo wo na wo de bo kra wa sewo wan sewo nan a wa fra wani wan fra wani a wa kum wo enti wo be ye ne dan Akoma FM wani nem eyiye 2022 Maa mama mani na ho na mema no ebitumi kura ka kira wo se wo yale na wo da ho ne yese mense sama koma kura ma wo a mese sama koma dia ma wo eya na da o wo dia hwa da wo be yale she da fra ne ka jense enna mi ye me ho hwi enye yie hwa time o de be du fi hwa time o de be fra wo hwa kwan a wo be fa so a wo be ye wo that day no hwa se na da je kura wo de be fra kura bu sa wo se wo ho te se kura no eya asem enti wa ma wani anna ho a me se wo be bere kwa omo be ma wo bere kwa because omo so monitor ne oma e na so fuji do so kan omo se me ma so kwa adi a ye da omo kwa ware pa eye onto omo so monitor oba we die obo ne ho Akoma FM oyo oba ye de ne kwa ba bi eyeyie oyo oba wo ho kire wo a obetwia nanso onye mempano onye de mepe onye mi taste nanso se wo be ma me adidie nti oba ma me yire adidie me ma adidie nti ana me keka kwa ne ho enti wo ba bo fom se to oba fom wi anu akwa akogina ba bi na afi na wo hunu se owo yire papa bi owo oba ne ho efe owo oba wo se na oba anyina na wo wi a wo ba be ka cho se pe ba bi ne gina na be ha me yire se me ma fo kra na afa na eye me yire betwa nyan nine enum na nchienum nine enti ma fa me yire me pe ma ade wo asem ya wo se ka kire wo na wo ya abrewa wanyi ni sine me yiri nyina that time no ya abrewa na wani afra we di shame na anko no pia ba ya Akoma FM anko biem wa hunu no wo se wo ye nipa bonefo nti woni ni di nkoma a da bro ko ofie ho no hu se ne mma no eye fast
ne ma na ni da ho nti o mu betu o mu maamefo nti o frɛ no obi san sɛ o ma ne wo ho o ma ne bɛn wo e ma ne mɛ wo wote ya samu akadija baka kyerɛ no 16 years o se ma bɛma o be fie ha na o ji wo sika nkakra wei o ye bɛma shawra hosen oba 16 years o ye bɛma omukura hu nse papa wei di oba be sɛ ye maame omo ma ye maame kura wo nhwe ye yie enti ye nhwe ye maame kasa anu ne nioma yie enti ma wo udi nkoma ma ye ntibi ma ye ntibi ne ye be ye mobo ansha efie wuntumi nyiye ma ye ntinam nti yankoma ne ton ne fie no kura oba na ton akwa abrochi oba na ton ma ko be ma we oba na ton Akoma oba na ton nya me na ye na dom e na wo samre wo hu se ma ko wo ha na di akeka ko no eye se me di asem we bro na nka fie wo be hu anse waton wo de me pese na nya chance na sika na akoka no abesi na mai na dana mu na o de ye da oh it mesrama a mo nhwe mo huye na mema boneyefo abawiase nipa bonefo aba obi kura to me shada he to car ne mame wo de to car mame a na me fa nya adwuma se be ya metumi aboa wa brabo ni wo to car ma wo se he wo ya me so ba wo e de ade na wo ko no ba foforo si front ko na wo si fie oba foforo si front o de na ye adwuma ko ba Odini di mate koba oh it mesre se wan hwe ya da bia ma mo be ye mobo wo be su ogu mu yam saa na wo mu wi a wo mo se oba akwase ya oba agimifo na wo woska na wo be ye mobo wo mre wa brem no na wo su nku a wo ji wani a enye yie na wa na wo ma wo ye de esu it mesre ma o mo hwe saa de ne yie e wo ho na ma ko de mi di wie nyina ne se 2022 yi e ma bi wo ha o mo aye o mo adwene se obi wo ayere owayere wa hunu se woyere oboka ko tale hu so de omo ware bebre o ai ma ko mo ware bebre sai omo de omo mena omo timi ware won ti asama wo kaaye o se won tumi magime moso o won tumi magime moso ba be ne shebe ma so won ba be ne shebe ma so okay eti hunu se woyere a mesra wo se bra wo ba ware me me ochina adechiye mesra pa ba bitina na ko wo de na ma bua ma na so abu me da say I happy mock na make afode ma wo mesra wa de yakoni wi ano wo woni hampa no yeguso aya yehye fa happy mock ehim na hampa no enwedu wate na happy mock de obi atimi no yenyitwi yadoa akwakora enkoda obi anom happy mock yeye eye lactose free mock eno nti obi anom abuhye no mu a ene je nko a 0558 208 630 0558-208-630 na ma unsanka happy milk no ebi na uko provision and access supermarket bi emu obenya bi energy catering service wo wedding no party what during we ye no program no wan mu na ebe no aduane no ede ama wo enye energy catering service dia onua ene na ubekum nkrofo anum papa anne ye bedi jollof bi abreja bi na ahwe bedi jollof rice water me say what da we ye energy catering service no man no mo na yi maku delicious sumptuous palatable nutritious finger licking food ni ano ade ama breman ye bembe mu chrono main station macro traffic light so me macro in go filling station ehwe mo energy catering service your number nie was no way was 0243367993 0243367993 na bibia anya kama global care recruitment no ye go so recruiter driver for me so we bus driver na wo kra license na say fatadwo awi atende ye ru kwa kata kwa ye adwuma boso me 3500 Ghana chopper money na chese waje me hwehwe global ye wo ahenema kokoben 80 mo jashe friend 0552 833381 0552 833381 evangelist mame ye kwai yetia etiefo ne ahwefo nyina ye ma obi afihia panso fenkometu ye ena asemi bible kan sembi o se akono nyinsen a ewo bone wie nyini a na wo first story ni second story ni nyina akono na nyinsen ena awo bone wie nyini a na wo Akoma FM Ghana for man fan show mutirimu se esono odo ne sono akono bara na yakani nyina bom na me ne sofo kan semi na me busa se sofo edi ye ene nkomhye difference wom enso na ye di fo e wo Ghana
ya ye ni nyina nkomhye enso essence ensunsun ye bam so ene be ma no approach oba na me do ba ma me kan kire Ghana ma nyina se odo 1 Corinthians chapter 13 odo wa abotre odo wa twen akoma nipa ni bia na no kaso odo na okay wo do mate me sua adwuma me ko school kakantima me nwie me ye wei na o shase putu pressure na yakono oni abotre da ben na metwa mo awie school enfie na ya wusua adwuma da ben na wo de ye shase kura eboa ye beboa na me so me boa na wo kona oba bia ba ma beba wakwa ma sane ma na oba so no yakono na kono so de na de pentem opre onyanya wo wie pe eni susan so abai so won so sere mu afa opeso okohwa de kure ope koye yisade na wo ho no no a he will move heaven and earth yes no yisade no eno no na ma wono a won chikosua enso nko ba chikosua for yes when the fried rice da unti wo ba to ma na obedi bi so no me de obo akom de no mebusam ka o se obedwamanfo nti be medi panu sinida yes maybe the be here me my classmate me oba be the be here no sofo oko je fried rice ma oba ni di oko fi oko di to safi sofo o te to safi me to Guinness ma no na me no ma petition me chipan ko sua pan ni thickness as a block 5 inches what na me dey sin anim oh di kakra no me bua kom de me rade aba na fa achi o ma todokon nchi na mkora me ntobi me bua fast ma sa betra na me hwe no odi na me hwe wow enye ono a opesade na hye wo nantem ni na ayie onye yi wie pe promise bi omo bi anya adwuma akono na nyi seye David mamienu akono nyi se wo muntem Bible so wo wie ye no ache otan ba ye no na chen kane akono na sori e ma munye careful afi foforo ne yekowuram Yesu se mo mamani nte sa aboa wo into relationships ya fire akoma nwuram ya de ya dwene tu rana nipa no calculate ene empratwe nya ye mass wonni mass bobo obe use free one calculate ni awari akura na yefo yakoma nwuram enne baby wi ase kono obe jaw broken heart akoma no mawrade na fa wadwene fananti obasa na ontimi ntwa fufufu ati konhye wono odi fufuo no bana no wo se krati en fanfa ye fa sister ya woti afefefe esremini bay Khadija mami kama a mother of 3 na abranti ya ojina we se aya berewa enya akono na awie na djuma ya ope kwa befa so obenya wo wa disika no de no de boa na yira kwa yie de ode ye ne driving license na se kori new driving license 4 million fa na America ko issue driving license 4 million na wajisika we nyina wie be ma papa yesrawo mekwa wa enya wadwin so obebu oba akwase wo kwastia menya wadwin so obebu oba akwase Khadija de achaw barobebu obe pan to ase aguso na de me yan say effect wonu nko a na passengers e waka animu no me se obi ni abema ukura ka okay sa dwin na ba utrimu no a oh ya ma me no so torobo me yebiste wo de ba ma wo so wa ekofia we de animu onyam we de animu onyam ba we di achi kwa yi a lefe me se nya ba tembe aka me nim se ba ma wo so e de ne kwa yi ya ka papa na kwa yi so enjeje for na irem na kuya de no akofa ba fia the way da ba na ne wo oba ba nanti the way da ba fam ni ya kabu enya ba bi oso na nim nyanso uhu ba mo so wa jimi da papa bebre wo ma jimi o Akoma FM bebre wo ma jimi they are not fathers wo munya father wo munya ja ba wo wa kwa na wudi akire no unu se wanya ja obeye papa ma wo ma ene hwede odo akogina edi e be sra Ghana ma 2022 mama ni ntse se wo mama ni na ho se buburo na basa obi antimi fufuo fa wati konhye wonu maami a wo baba ma abu ye nua ba yi kwase afi akonsa ye abusua gift esida na na asofo aba no na me de blame no mo ye ne yatete abusua no mu
ina mfama nko ho ko no mu mu a o mbese sanwoma ni monyam wo Yesu ho na ka cho se bonsam tim de saka no de saba ka oba wo mba ko ho na do mba mabusua ni hunu na yejeja ye ho sa hwe bes on ense boy ni ma me hunu onu huni enti na guy ni ba wa o se ne ba ni ho no mpe so mu si ano kwan ye be sere ba tan no wo ba no yini bra wo de akola na ba sa akola no be friend papa wo fo so be friend dadaw ba ye wo fada ko wo hu se nunu aba no na wo fo hwa akoda na ye ne ba ye be sere no yo ba Gideon fanboy ukura 5 pack you say 6 pack o yiri nso bia wo nkura 7 pack kura ntimi srewa fa 6 pack no ye won adwuma na hwewba na ba se be yinhira dia ma amen Divine Hope Herbal Center ye ne do otwe ba pada me se 2022 ye ne wo so ye gi award no wotwe ba pada so de mane memme bi di wadas ye wo mo na wo sisi wo mo ni atenka wo ba ya wo de puanye no menstrual pain menstrual disorders koko pressure no me se wadas stroke no ulcer no chese wo nyotwe ba pada to me sam pedronie wo de no ensuenya de twa no na gum no me baba msedudo mo bobo na wo behunu sampa no de doso na so twe ba pada no edamufu akwale na ka ba mrom astam wo benya bi astam mrom ho no obokwa abenya bi misie ba friend men sam enko tabia ba shop adihye market obenya bi heba ne famasi shop bi mo wo twe ba pada massage atum powder ba ko pe wo ba wo be mo munya bi na fe mo no na wo behunu sampa edru we sampa adwuma pa na Divine Hope Herbal Center de twe ba pada edi memma ne market jire mo no ye wo makro busuakuru waja hye bomode Braho, Fray was 0248 58 4687 0248 58 4687 Ocheba Pada, Wajanese Wawara baby bedroom Samson, Wanua and the name of Nishane so Roman father drew, woman father drew, and one achim heba mesha who call pharmacy and I come cash of BMA and I have a show more was made to Roman father drew no, ye be ya Jimmy heba mesha no at the amount, and ye waposun waposan to you, who caught to yo with Tiffany Joe with Tia when in Ayako, who could fit our yas, who fit quantity so stroke and answer what spinal cord no, and a yaw yas, which you one ye, and ye at Jimmy heba mesha, baby meka, Messia Badua for we yaumo, and no yadi anymore friends 0243 115948 0243 115948 Nama was sa enka, and Jimmy heba mesha, Roma for the dreno no, Iona pharmacy phone calls on Afa Hoka, impressor capsules no diaba, a yeno penny casem juma Mr. One capsules now, or you're not the chichi baby, your yano, Yano better Pia Fetchine, Frayona pharmacy was 0243 123 224 0243 123 224 no generally be that keba complex near the dark extra keba meshaba sasabro waposu ko toje wo kon wo chance na wo sorry a wutu some power sense we sisi no aye stiff we nya a dark extra keba mesha no ebe Fred dark keba complex limited was 0266 593330 593330 awas wa dank aba complex limited aje dia fa dank extra aba mesha nya award ketwa no madroni bi na abedi wa dance ye hwe nwa ba ye ba ye be kwa homa no so ye fra me na me pa cho na nya bia no father duro no me pa cho ye kama pa yo na me sisi ene me nai e wo kwa na me nai na cho mo 26 wo she wo kuna you are sure was in the and mission so mission kuna me so me 1000 nyame ya do mo a me ye adwuma me metwa nka Maa Akos mission kuna wa me sira nkura je be ayo kwanje me 1000 na ya me nyesika be ya list me de ba ma she sa mi o ma na eno na e ha wo sisi ya wo diti mi ya sisi sa sikeri ya wo ke eno wo di ka chere bra sa wa wo ka aka nsheni nkura me kan da nsheni nkura emla me nsheni nkura se one can say emla one me 5 months 3 million and that ni wo ba 5 I can't say what madam ko han ye and so ska sama mo ye
na mo mo ye basa no so o je da ko ha da he su na nti ne ba enti sika was 20 was say ye ya ye kan 22.5 million ana ye bu sa say sika ke kan yi na was OGB o root ho na online se dey 5.5 na lili na aye no kure na anya no kure say na order the car ni wo dey car me dey the car 3.5 ano dey this car no no ye la ye fair driving license nam sky 8 million kuma and I was say aduane a onu aye ni me mane ma check here we ka 1.2 na o to ata bi ka 30 na ka 1.5 and ka me ka na ma ni ye 3.5 me the 1.5 now capacity to that's what the na to switch ame and ma pe to le so this car na me ka 3.5 sa de le switch ame and the position say for the this car o the car me ni se me we dey 3.5 wa ba me na ni se ka Akoma ba ko salsa Akoma ba na ni salsa na tele mo so ni so o de ne kan no so de oh 3.5 na me de kan 3.5 na me de kan na ka le sana na me to ka fe da na se no o no se na downfall bi e ti na downfall di kuro na 22 million o dis ka o na ma o nya juma to o do ti o musale se o do ba cho na wa nya juma me para choco to so nya juma wa ya de Akos mu onye emuni ayimu ewo ayi office dan so kun so me na me plano ai 5 million me am ba de yes sa so to bi me na me man 5 million ma bi ko anu e ka mo de ke do na so ba ne de ke no o se o ya no e de o ke me ba no ya wa mo na so ya wa na so sa o no le kana o ko so ana bi sha kare de se ke ya bi ma so ma to ana na me maame na wo hwe maame kura na sebe wo chi wani chew e die ne ba no ho aw ne maame ko akotena bi di mu ni se maame wo hwe maame no maame ne mo ba won ho sika won ho e ti no dada na for kwa bi su jeans kan su 5000 wa abra maame betimi dai na japade e ti se ba fa no waka so beti a mi ni aba ko sia ba fa mi judi mi so be kan wa me ade ni eni aba no so e wo mu se bu sia wa de na wa ne de se bua na se fertilizer akora an na ba ta so a wa hwe na wa ne pede it's a so one on shop when I say be there because that's me aba Ofa kwa tanya me ensha within the baby afefre hello within the baby afefre Maa Akos ni na me ya amani mpatasie bosu mu a Maa Akos be ma no munyire no pampe na munye ma me ni sika no ma no na kwasie gu pa no wagu no munyire no pampe munye ni sika ma no me da se papa hello within the baby afefre hello Pacho come hello. Yes, Pacho on problem abna me freaking sound. Yankwa abna. Ma abna yentie o. Wa program no
Minister Pesa Obasubi, Minister Warning. Yeah, the number better Jama Benati and a friend. Why, Nianko? Hello, we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. Pacho makasifre wa namatu. Okay, Yankwe. Pacho mdini ya biskuit nice. Hello. Me Pacho kasa yetio. Makasifre wa namatu. Enti wo ho wa radio, enti wo TV no so ana radio no me Pacho ti wo phone na tare waso no. No, mpesi bema no de obi o yisifo munjiska no. Yeah, that's it. Bema ni yesisi for yenjiska no. Hello, Maa Akos. Yes. Mbacho, good afternoon. Good afternoon, Yankwe. Mbacho, friend me Alice, me kasesi aka. Okay, Alice. Me Pacho, bema no ye boni papa, monye na monye sister ni tika man. Oni so ya abruwa no ne kwatna aye. Me that's papa Alice, Yamin sure. We didn't baby a free. Ese me fianco mo, me kasesi aka. Yo, Yanko. Papa no minimu no maybe no shop eminia. Eda bi your dada na kaminia ne ya treti da ko de ne ba be chia me ko mo. So di ko chia mo station o ka say we onye correct o ti o he na o fa ne ho ama no. Da for ye na mi keni te no mo di photo too so. Akoma FM. So onye o 419. Oye 419 Sawote Kadija o dancing crying ni be mapa Gigi Mercy Kadi. Hello, we didn't baby a free. Me Pacho, yes, me Nana Pokum, Catafri Western region. Okay, Nana. Yankwe. Also, the more candy and one, no dear, plan a year, no one, any into Moya Namufa, into Yeda, Bibiana Pepe Mano. Yame, oh, shower papa was here for Bibian 2 years. We didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Hello, it's Agnes, free. Agika Sayeti. Le Pacho, Isale, on kana semme yame. Nani tuma, omodo omuhuma oko kunu sufose. Obia nkana semme mpaye ye. Em kudia opene yade de bedomo. Owa wo pele wuni kuna ya botre engade. Le yade de yi kuna mam. Leja uyi so se be malo ye so bakano. Ela go yi wa ela wu de ya. Isi yo so yo so bakano. Nyame onshra papa we didn't baby a free. Hello. Hello, Minia Minia Bama Papa Biankwe. Roma Father, Minia Bakosia. Okay, Roma Yanko. Well, I say, so Mia Papa, Gina Swatter, Miniaba, Yakupo, Memo Fiapa, New Year, Miana Naso. Miniaba, Mamito, Munya for John Alan could get about trade minister. What at an engineer, why you have a blow to you. Miniaba, a dear pa, Blank and Yadi, Wanyadi, Motion, only to come on. Within the year, Miniaba, why? Yame on shopper. On to me. And you know, so 0322498035 we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. The free kaswa. Be man o ya zapa antimundi Akoma FM. Yame show se be man ya za. We didn't baby a free. Bidin the Mohammed me kase tu asante Yankwe. Mo abasi. Oh se obade uja won sa be man de obejedio. I was a man, Mamma in the home. Yes, a man be brave, that is by you know, they'll find so. Say the money and the man among finders, that is in a manner. Get a bay home. Yamisha Papa Mohammed, so I cannot cry. We didn't baby a free, Yanko. Nana Yankwe. You didn't again, I know, a year to see our and Marco, a person, a mother was again, which in a new cassa. Oh, Bran Wasi. Now, near Hameka can say, I have to see a warrior and I have to see a seminar. And they are more Miss Ramos and Common from the Moanca, Moon, Fapa, no food, Poma, and money to see a woman I have to see for no more chaperano. Another boy. No for the Bibian, better when you're better. Nanamun to be fine.
Yame ensha o papa panana eye 3p garlic mixture ye can for 3p garlic mixture ede amount ma won sanka edro yi bi no kwasem say wona wonum 3p garlic mixture no edi ho adanse na wei eye dra enuane no agudo ni nyina no yasoa ede agumo vitamins ewo mu sa pepepe and minerals vitamin C ewo mu na 100% garlic extract and ye the natural plant juice aka ho edra yam fancy jaso edra yamfa ensuamu ye chichi mu a ene se ene ye de aguto mu a ye ton edema san ma won sanka 3p garlic mixture no ebi sisi a na wonim obi ho a otae yare dodo immune system no na je se nkwamo no aba form dodo red blood cell no de winya 3p garlic mixture no eba ne say ya ebisti immune system no enu nti ema wunya yade ententem so sa 3p garlic mixture obia wota yare ententem no wadre no afei high blood pressure no wonso obia ma wonsa enka 3p garlic mixture no ebi mojamro so na eno so emo bia wa hospital yakacho so wo mojamro so a wodi 3p garlic mixture sanso eno ba kofichi a wote yawo na ofichi kran so nsisi so ye wodi 3p garlic mixture ba bia wa ye de no aye calendar wo fie ne ye hwe ne so ene ye ba na yaze wogine wo a enye wodi 3p garlic mixture obi on so na ne menses no nsisi so ye ene busumi we bebada se busumi we bebada say yes ya unwanted pregnancy twem no akofa e de ato ho so wodi 3p garlic mixture mansanka bi obi so ho a high sugar level na eno sugar no ekosro do diabetes mansanka 3p garlic mixture media mese wanu adro 3p no se woko hospital na ya show mojamu ni ya ka kire wo se wanya yade a mebo so nyina bia wodi abomode na nenum bi uyo chinyifo Thomas ya wonum bia wotumi sampa enuro ni doso na so 3p garlic mixture de eniti penso obi a wo se ananse acheme ye bisa IGP wo se ananse wonim no kana posifo no ho enu nti ma wonsanka bi numbness eya na wonsa ene wonan ayetitriti mesra wada yade bi bo wonka yesa yade ne ye friend stroke enu nti ma wonsanka 3p garlic mixture ne bi nonum bi na emmo ho ban enfa enfri yade ne ho obi a wa kese mo so yade dodo edoso wonum 3p garlic mixture no a wa wonum garlic de ye mani pedua nti eben na ne sade ni nyina ama watwe ayi shape no kama na je say 3p garlic mixture djuma nwanwaso a ebono no anwudwe ya de stroke ene obi ho otewe di agro afa ewu behunu no okofom meso 3p garlic mixture ma stroke no adoso yenua ne ayedie no enye dodo no a ne yedi nura guso enche na abre usiwa na abre enuro nko atwem meso 3p garlic mixture mansanka bi ente shewa asma mansanka 3p garlic mixture no obi ho Johnson tentem Johnson no afa ne se de worka homamusro unya 3p wafu ena ayekese dodo 3p straight 3p mansanka 3p adreibi na kumase dani heba Misty heba kwalena keba happy dank ene angelos okowa yato 3p garlic mixture bi agu ofre doctor sesi ya ebia wa yade bi wo penchiremu a ofre doctor chacha wo yade ni mu kire no wo ba mu wo futuo